First session di Pertibai Tajiin tahun na ihan no pilihwin kami na motu chairman in tahun na ihan pilihwin ajan session wana imor diwi po ngai ha diwi po ulti po dahin wa kalwa ahin kabanin gambi ahin abanin Zion English School ahin Owen Society ahin, RYF ahin, Development Committee. Kita ngaku na dipot, kung semua si progress atau roh itu sungai hak ni juga. Kita yung tahu agenda full report nanti mana lain, tu agenda ni pihak pun dan full report pun, ama abang official di agenda tu. Program ayat naik, sultan itu apa yang agenda kita, tuat tebel agenda puri UPSN dengan melakukan boleh itu agenda dan tentu itu sejauh ama agenda tak jauh lah, jauh lah. Tunai itu sejauh agenda subjek kerahi nilai mal naung itu, nilai timbal tumben koi mati itu. Tumben itu idea atau sesuatu kita tahu deh. Itu ini dikira orang ama point to point aja sesuatu history ada sesuatu. Point agenda point aja itu juga. Itu point aja. Nabu bayi deh. Point aja. Nanti mau punya na point aja na point part na point aja. Nanti nak orang oke nanti kita itu yang ada sini ada ini kalau tukang diborang itu punya itu pasti ada ide mau punya assembly member pending kau itu juga noh dan tadi itu dia presiden akan siapa ini isu mana ini kan untuk itu kasih kami nomor 10 dan wise pa hin ang pun aman na kontak ngai na wise pa ang sabun yo na tu ni ka ang ni ka hi yo ang lang ni ama bang kong tin ba do mo ti ta ni kami nomor 10 jalan pun tahun lain panjang tahun. Saya tak program seperti ini tahun ini. Jadi saya boleh hal seperti saya nomor satu dengan dalam ini assembly secara supply ini dan telepon page di nakal ini kita lebih kita hendak. Telepon ada support dengan nasional orang untuk si orang tadi semua naik nasional kita mampu ini. Bahwa pernah saya itu asli tempat dimai langsung mungkin kepada Yesus Kristus nak tahu. Tun dor pulhin bol katin Houbung telah lani ni kautawin Houbung ni som nilakat Houbung som nilakat lain Houbung ma absent di lahetabe turi yung kain executive member melakukan kode ucin dahu uri uyam patang bem hong utang bugin bulu paget paugin patang sak kema Paulin belum nah abanin moment side chairperson belum secretary vice chairman
Secretary. Make. Wakalo. Reverend Aupu. Reverend General. Reverend Unsab. Full Pastor Hoboy. Full Pastor Kamboy Principal Zion English School. Ông yêu lên đó, member, assembly member đi này hết ông đủ cả hết rồi. Upa Paul, Upa Thang Se, Upa Thang Kulun, Upa Papai, Upa Ben, Upa Ruthang, Upa Salam, Ông đồ à? Sai ông không phải. Upa Hậu Giang, Upa Nam Thắng, Upa Mamang, Upa Song Inivin, Executive Member Kui Hivin, Wakarai, Siasi, Sungai Tulai Komda Watuna, Houbung Delegate Akuna Hangi, Zani President Julian Sobisi, Itu Tunin Anahevin Lang, Tun Houbung Report Kan Kudehitain, Houbung Report Pemasadingin, Kep Haicham, Kan Kubi. The Christian Revival Church and head office Cape Haicham. Houbung report form. Houbung mean Cape Haicham CRC. Houbung means Sultan 16. Houbung baptized members are Pasal Somni, Muni Somni Lagu. Non-baptized Pasal Somni Lama, Muni Som Lagu. Houbung mean Sunga Amuzad 5,71,177. Houbung Kumsunga Sumasu Mara 5,30,794. Houbung half tie appeared to Azad 1,79,514. Houbung Sunga Soma Pitam Pen put in the book chair 2,10,255. Houbung Sunga My Trambok Sahab Pen New Patong chair 12,301. Kumsunga Houbung my job Pedro Zat, my job Pedro Zat, 41,125. Namkai Ho, Houbung Higilban. Nambi Pastor and Zat Way. Finance Secretary and Zat Way. President and Zat Italia. Atum Diamond Ampoje. Women Site Namkai Ho, Hampia. Lockdown दिन हम के हुए लंबी लंबा हो नहीं रही भी लोगे लंबी लंबा हो अभी जात थके हम हुए गवर्नमेंट सर्विस उनका ही मिशन थे दिन पेंशन उनका मिका मिशन ने तो उनका नील उनसुंगा हुबुगे नखा तो हो चार्ल्स बिल्डिंग रिपेयरिंग की बोर्ड मॉरिशिया सी साउंड सिस्टम पेरेंट का बोर्ड Church compound, plaster to goal, fencing to goal. Lockdown suha members ho unchanti ho. Lockdown suha mission workers ho goal. Una mabana dia Houbung to goal ho. Sunday school building goal na Houbung na to goal na kine. Julen mubagian boarding Houbung. So mina kumsunga baktai chandra. So mina gu. Now sen tingza tum tina tu itu dia umlo. Dan tinga jile yang umlo. Tingna kijan yang umnailo. Dan luar jile yang umnailo. Kumsunga gambi pasal le Houbung langkai hon. Anak tu dan tum nami jisunin nanti.
chú ta đi ăn làm gì đừng nào về cái gì sao hết Houbung report form है लोग Houbung के फाइनल CRC min lam pulen secretary com finance के फाइनल CRC ये इतना 1,79,540 से बोल दिया हम निंती दियो कहीं kan buat besar tadi. Tadi itu hubung repairing, sudah hubung repairing terus repairing di board itu sudah terus confirm plaster di board, fence ni mak di board dia hari sudah dia hari mahal makan dulu ini. Aje je, bang kene. Kita akan hidup itu. Anina tingkang kai Houbung bakta sudah berzat asal lari di Miami Saudara. Bakta non bakta ni di pesantren. Houbung kumsua amuzat nak pasang suami kita di Miami Saudara. Houbung kumsua aman berzat 1,39,689. Ia Houbung hatta sepi berzat 48,000. Houbung sungai semakat itu let's say Samsung lagi jenis soko. Houbung sungai macam bersahar di let's say macam sang atau jadi soko ini. Kalau kumsungai Houbung macam itu jadi sama ada dari sesuatu yang tidak ada. Maka orang berusaha dari orang bahasa orang berusaha finance itu berusaha kemudian kemudian saya bilang kayak hari ini bilang kayak orang berusaha ni kemudian saya bilang orang berusaha Mereka bilang kayak orang berusaha ni yang semua umlaut, misal atau umlaut, kumsunga Houbung dapat atau kumsunga Houbung dapat atau soal bukan biar kangkat lah kita ni. Maka lalu Houbung tu dan boleh kumsunga dapat transaksi now selfie zat ni sini tu khas. Dan tinggal jenis kat, lagi jenis kat, dan luar jenis Indo. Kumsunga Houbung nak Houbung gambi pasal yang Houbung nak apa? Aku nak Houbung itu kata sikit ini tahu report pitting out of the pati katambay pating pati Houbung main Houbung Christian Bible Church Houbung insun zat som lahat Houbung baptized member zat pasal somali may somleku non-baptized pasal somlekum may nga Houbung 2019 sunga sumu zat lahat na sang somleku le zangane somku nga Houbung 2019 sunga sumang zat lahat na sang som nga le zangane somku Houbung in half died api do zat sang som
sáng sớm một kiểu này chỉ ôi một cái sai là bạn làm pi cái này rồi rồi cho nó chụp ảnh cho nó sai thì làm bài editing bằng cái cái gì có tí pha sai đồng ngoài đấy lúc mà tu na thì có thể phi hiện thì chơi đi Houbung sunga soma kitam pen different Houbung sang som ni le zeni le som bu Houbung in hap sorry Houbung sunga my jump box hat pen different Houbung sang ni le zeni le som bu ni kum sunga my jump pi do zat sang som ni sang kumde zakul som ni Houbung sunga loi zat ni Houbung sunga mai jump pi zat ni lam kai ho Houbung din da kapi pastor ate kane secretary ni zat ate president ni zat ni ni swati lam kai ho ni swati lam kai ni zat ni ini saji kami dalam kaitan dengan sendiri. Kami dalam kaitan dengan sendiri. Government service zat ni, pension zat ni, bisa nak zat ni. Kumpulan Houbung ko nak apa tu? Nga Houbung dalam sero, nga Houbung insang ada kasar ada tu. Kita tentu aja Houbung ko urut. Hồi bữa để chúng ta đi hay là cái sự bảo vệ cũng sẽ áp dụng cái cho gia đình nó sẽ tìm ra cái cụ giặt tật làm phương án xử lý giặt tật tìm ra cái chế giặt tật làm nó có xử lý giặt nhiều cũng sẽ áp dụng quá số là cũng làm cái hành động của ta trong một sự lúc nào số hai các quá số để các nhân tài họ có máy tạo cũng học được nhiều lắm thêm vào điều một số điều quá thêm vào điều số này anh em nhìn thấy Houbung people share sleep in some secondary Pemesan online by adding in application from in public in akhir upapuji emile upanu kasa hadam nozile MFS on point treatment and closing language chunda amelo nomit isi chunda mam ke kon secretary le logo ki luchunga ke ma elo le itam apart ki sei te lo doctor hom ngan loin ki na ne nga me ki chuna chuna poina le je wa cho hom ke lo ni ven ki che poina lo chun ni written in ki sunin president le secretary ni na ki tuluin pilong le kichi report ki amo kela kensin do ni in simpan sing ketin Office of the Christian Revival Church Head Office ke pai cham Houbung report form Houbung min pilok lai pai CRC Houbung insonga kumsunga sumuza sang song ngale jadi song kudu Houbung in kumsunga sumuza sang song ngale kale jatuh song ni Houbung in hap tai tadi dokza sang song kumle kale ngale cengni bibe in
abana Houbung sunga soma pitam pen nu en hoinu pi dozar hile som ni le ku de le che som api zat de chu som ni le ku de he Houbung sunga mai cham bo sa pen pastor Houbung and family api dozar sang na le zakul chen na in abana kum sunga Houbung in mai cham api dozar itumbe tipeto in enjehin sanggit le sompulgi itu kum sunga mai cham api dozar in lam kai ho Houbung bildan Gambit pastor Abilzat Live Finance Secretary in Abilzat Bukve President in Abilzat Umlau Women Society Lamkai Ho Women Society Hangpi Lamkai Ho Abilzat Katve Women Society Gambi Lamkai Ho Abilzat Nirve It's a team hingawa hung ai ko izong na agam kayam nu te hoi mo ko ke hom dan le ko mo ben ta ong long la mo ya bol wa hung na ko ni je se hi abana gambi lam kai hon bil zat ka pe government service zat umlo pension zat ka mission na tong zat ka kumsunga Houbung in na pha to ho gambi le hang pi lam kai ong kal sung zo si pati chan ka le lu be le gam kim na to na amachal to si ni mawana dia Houbung to ho half income le bit ho pat zuya te cha bi ding abana gam kim na to na so sa pan lam ding isu so mawana Houbung to ni ho he kumsunga baptize changza umlo dan tinga zile za umlo na sen tinga umlo tinga kitchen za umlo kina tu za umlo dan lawa zile za umlo abana kumsunga gambi pastor le Houbung lam kai on anak dan som lami musuni gamsunga ka la boina tam ta unjong le apa kunzuin Houbung bilhana ahung nei win ta sa le gawin nasata in kozi be dated Life 5 Christian Revival Church 14/3/21 Houbung Philip Life 5 Secretary LC Boy itu Philip Life 5 Houbung CRC report thank you for it Amin. Aban mulia Masan report Houbung report ke saya ko hujung ke tim ke kambai isin hai ke tim Houbung report form Houbung min poza Houbung min solzat som ni Houbung baptized member non baptized member President Mentor Houbung min kumsunga sumam muza lak min desang som sagi le ko le ke som Houbung min kumsunga sumamza lak min desang som le sagi le som bu Houbung min half type ati doza lak min desang som Houbung sunga mai chambok sa hat ben thang le lak khale sang som le ko le khat le chen son mai chambok a hat ben thang le sang som le khat le zen le son ko le khat kumsunga Houbung in mai cham pe doza sang som le na le son ko khat lak khai ho Houbung bildan lak khai ho Houbung bildan de Secretary Lord Pan, visitors of ornamental building, Finance Secretary Houbung, President Women Society Hangpi Lamkai, Gambi Lamkai, Gambi Lamkai, Government Service Umzat Ni Pun, Pension Umzat Ni Mission na tonggat ha
kumsunga Houbung in napha to ho province ha insul mai cha kumbol mai cha winter lokai busi where the ho vai ho mabana dia Houbung to ho province ha kan to ding insul mai cha kumbol kumsunga poktai tangzat ni thum Langsung tinggal na sini tu umlau dan cina jenis umlau pinjana kita pun dan dua jenis kan. Kumsunga kan di pasal le Houbung lampai orang anak kokan atau mensun lockdown umlam di Palawa anak ko pasan lockdown. Dated 18 March 21 Houbung Koyang CRC Min ke Houbung Secretary Koyang CRC. Kami pulang di kota yang kalau di sekolah Amakan 47 General Assembly 2021 Houbung in report kekayaan napai kia kapun sama ada ini Office of the Christian Revival Church, Head Office K5 Houbung, report form. Houbung in S. Borzang, Houbung in Sundat Somilako, Houbung baptized members that Pasal Somgu Umi Somgu, non-baptized Pasal Somgu Umi Somgu, Houbung in Kumsunga, Sumu that Lak Somle, Sang Somlito Zanin. Houbung in kumsunga sunsu mongzat lak songko sang sama sangi. Houbung in half tide pito zat lak ngato zabu. Houbung sunga soma pitan pen pa se mintang api zat sang songgit le sang lito zabu. Houbung sunga mai cham boksa hat pen min pugin pu pi zat sang lito zalito songko le sianga. Kumsunga Houbung in mai sampi rozat sang songa sang nato janito songgu. Langkah Houbung bildan, lambi pastor bilzat bikum, finance secretary bilzat bedi, presiden hayda kumi katijeng hin. Women site langkah ho, women site hangki langkah na bilzat nil, women site gambi langkah na bilzat bekat, gambi langkah na bilzat beni. Government service umzat ni somna sagi, pension umzat ni sagi, mission na tong umzat ni. Kumsunga Houbung in napato doho, Houbung ar somsong puna kini in, sate pamamdo si kurang taimando si angbay kurang taimando si datana kini ni. Mabana dia Houbung to gon Christmas full le pastor quarter a le tunbadon sa ding. Christmas anina Christmas full sung carpet hari. Kumsunga akakna baptize sangat umlo, lausen tingzat nigu, kinato zat umlo, dan tinga jeni umlo, pindan kiceng, kopdi, dan lawa jeni ini. Kumsunga kami pasal le Houbung nam kaihanan anak to dan atom na min insulin. Meeting channel dola kicin betwa poi mo betana kini in panti poi mo wazo si panti na kini ni Houbung minas Borzang min pa tanglun secretary es Borzang before na ilalim kipana yan kontra yang Houbung setupai yang sebelum Juli sebelum Houbung report form Houbung min Deputy Borzang Houbung Solidat Somlaku baptized member Somkum pasal number Somiladiet non-baptized Somlaku pasal number Somil Houbung 19 sunga sumamuzat
1,73,870. Houbung 19 Submangzat 14 365. Ini tadi form ni, han tadi kira mai tinggi. Hubungan hak tadi itu adalah dia langsung terjadi. Hubungan sama kita tampil. Hal kelam lebih itu adalah sama dia. Hubung selama campur. Hak yang kecil. Untuk orang tangga. Kumsunga mai sa. Itu azat, tapi itu azat sang dia sebut bersama. Hubung sama pelu bersama kat, hubung sama macam pelu azat umlo. Lemkai hubung dia. Jauh pasal itu. Finance Catherine Christian Umlo Women Society Ampi Takwe Gambi Akatwe Gambi Lamkai Hon Awiru Zat Takwe Women Service Umlo Pension Umlo Mission Nata Umlo Kumsunga Hubung Inna Saat Hubung Hubung Foundation Bonsaiin yung fasting di baker ni hubung ko mabana yung sa chay ko generator ka dalam ding bulan ka dalam ding gusto nga tayo sa ni di Nasihat ini hingga tumikat dan hingga jenis jalan lo bintang kecil saat lo dan lewat ini lo kumsuna lebih pasal hubungan baik kenapa ada semua sih sebenarnya yang sini tapi gue ngakin Houbung terusang minang New Samtar Houbung min New Samtar CRC Houbung Insun Zat Som Lesegi Houbung Baptized Member Zat Som Leku Pasal Dulay Som Kudali Non-Baptized Pasal Somni Dulay Som Kudala Houbung in Kumsuwa Sumamuzat Lak Minasang Som Kudle Zakule Som Segilani Houbung in Kumsuwa Sumsu Mangzat Lak Minasang Somle Zaku Houbung in Haftai Api Dozat Lak Kande Sang Lale Jadile Somli Badu Houbung Suwa Soma Pitampen Upalam Thang Di Sang Som Minasang Dile Zagala Somtun Houbung Suwa Mai Samok Sa Apen Upalam Thang Sang Dile Jadile Somtun Kumsuwa Houbung in Mai Samapi Dozat Sang Som Ida Sang Dile Zakanda Som Dile Ma Lamkai Ho Houbung Dindan Sambi Pastor Ida Liza Dile Segile Finance Gateway Mumbai President Umlo
women society a hi al pi le kan ti lo in lo gambi lam kai ko na ti sa in lo kan le le ta ke tapi itu kan sih mau melakukan government service ka hinakat in person sa in mission na to in lo kumsuwa hobu in da pa to do hoi hobu in kampang akila de ni suru in ko sang langa hin ji hi dani tam ti bo lo ka ke chobe kilometer mabana de hobu to bo 2021 suwa ho in zo de ni chule engine call sami in ka sami kina hai kumsunga baptize kanzat ni thun dan thing in lo now sem ding zat na hina tu zat in lo pindan kitchen ko ni dan lawa jine zat pasang in ka kumsuga gambi pastor le hobu lam kai hokala to dan som la ni insulin gambi pastor pa hobu in akilai sak azo sia lo sam lo in e pan in chile zo chanin hobu lam kai hol lo hobu ni ke akilala hobu ye 14 March 2021 Sunday. Houbung Christian Revival Church in Tongzalem, State Holy Sanitar Christian Revival Church. Đó nếu sang cả là cho lắc cái hoa là hoa này hết rồi vậy. Sum là cái hi ai con sum cái là cái hết kịp rồi. Tại phải sum cái sum vậy. Lắc lẽ sáng song là lắc cái sáng là gì là song cái là chú con sum cái là chú lắc song là lắc sao cái là sáng song cũng là sáng cũng là gì là song cũng cái cái này. Chú hết rồi. Là ngay mà phải sum là gì mà trái lâu hả na. Ilang ako nasa ito lag som le sang som si sang kule lag som le sang som si sang kule kuna som na lag som lag segi sang som kule sang kule jadi som ini oye amen more farsa bani mulcham mai ai dio mo ki da ti mo se ki ta ko sila di por phone su ko na le kha to ka pi tha hai ôi là cái buổi tụ hôn sẽ phong tiền thì awal mo phát sinh ai tiền là có quỷ không bị quỷ ta sẽ chọn cái buổi cái gì đó mà nó sẽ là buổi này ai các cuốn chất chừng ngủ bị chất chừng mà anh chừng làm cái gì đấy tạo làm rồi buổi nó các đề tài gì chừng không thể được không thể đâu chứ chừng đi qua phong xuống xài đấy phụ lệ thì quỳ năm mặt qua bộ thì đến bộ toàn là cô đã cần là phải có một cái là má tiền đấy cái mà cái điều đó nó bảo bộ thì bộ khác không mình thì hay tiền là số là phải tiền mình tiền là hiện tại mình xây dựng đó cũng chơi là một trăm this is the inza inna Houbung member baptize member zat train pasal song ni song na man baptize pasal song ni numei kha Houbung 2019 sunga sumuza ti các bạn hết trình
chặt cùi đi chân gì các thứ là yêu ao sang ta lo asi nong tu pa sang pa tu na ki het ong al chu ki gì đấy chu cái Houbung sunga 19 sunga su mong za chiang chu cái Houbung in hap tai pi do za sa so ke sang hu to zakat to som ki do chiang đi Houbung sunga so ma pi tam pen pen kumin pi do za sang som sang Houbung sunga mai cham bok sa hat pen cham jama pi do za sang tum le za ko le som sing le chiang na kum sunga ngam sunga mai cham pi do za sang ko le za na le som ki chiang kha Houbung sunga so ma la pi lo pi son za pi ni ma pa na le ki se ta ông mà lại mai cham pi do za ki ti ngi ông chiang chu pi sen ka ri ka sin choi ông ta tum sa ta lo de tu tu ba ti le mai cham wo pi lo ki ti ho hi ông pa yo pi su ke do hai sai le lam kai ho long vil za ti ya bon cam bi paso le ra vil nahi hai le tu ko mi he ji ma bi lu bo yi chun de bang ai yong le aung nai aung tam thi mi aung yo si su ti ka ti ki jong ai thei ki pu bi jong la Houbung kin do lang vil le yo mo he so the finance secretary ni na vil za lo president lo women side ti lam kai ho lo cái gì mà tham pi women sai thì làm pi làm cái hội là lo cho nên women sai thì làm pi làm cái hội là lo gam pi làm cái hội ở bên za lo women service za lo pension za ai là khác không no amin ke no sa ai SSB pension hai di son na tong kum za in lo kum sunga Houbung in ma ba to lo ho yang hi se bi be se ka ha ti to lo in chu am de se pu ti me te so na 2020 ya jing a Houbung to ti chu ai ne to una ga se ti charge office ni foundation ka hong ban tu tu quảng phồn cho foundation chu cây chu tu tu to na ka ni ko yi kum sunga ti nga bak tai chang za mi ni now sen ting za mi kha thi na tu za mi kha dang ti nga ji nei za kum lo pin da na ki chiang kha dan lo ba ji nei kum lo Jadi tu, kita melakukan aksi untuk jauh sedikit yang boleh melakukan isu so macam tema tapi. Zaman tu nak thong nak kini, kalau semua isim le, lak tumle sang tumle terus ke sang dia ni kita. Kami lam lagi. Kuma sekarang nak tu sekretari aspek nak mandi ini tu kuma he Nazareth di bawah sekretari yang tu dah tu report kami punya ini di tay. Mas peni sekarang nak ini. Houbung sekarang Sulawesi Houbung Sonda Indi Houbung baptize member zat pasal di mana non baptize pasal 4 numai umlo. Houbung in Kumsunga Sumangza 29,605. Houbung in Kumsunga Sumangza 27,300.
Houbung in half tide apehpet 1274. Houbung sunga soma pitam pen nu dimnu apehpet 7720. Houbung sunga maicam box a hat pen pasar kamboy apehpet 1820. Kumsunga Houbung in maicam apehpet 4812. Lamkai ho Houbung bildan lambi pasar bilzat tahi lambi pasar sukhana la umdan jen hi jechen malai maksu uwe finance secretary umlo president bilzat umlo women society lamkai ho women society lambi lamkai ho bilzat umlo women society lambi lamkai ho bilzat umlo lambi lamkai ho bilzat umlo government service umzat umlo pension umzat umlo mission atongzat umlo kumsunga Houbung in apa to ho supplement konle ke chok be mabana Houbung to go ho microphone stand microphone blanket kumsunga baktai changjat umlo lausen tingzat umlo chinatu zat umlo rantinga jini zat umlo pinggan kitchen umlo dan lewa jini umlo kumsunga gambi pastor hole lamkai ho na to dan tom na ministry bahi khai endo de wachun sacrament hi habi ki boli chile extension da ye chu khana la in ba la hi pro nazare la kai ye Houbung min Nazareth, Houbung in Solzat Ingop, Houbung baptized member Zat, Pasal Som, Numei, Somleni, non-baptized Pasal Ko, Numei, Ninga. Houbung 2019 Sunga Sumuza, Sahi 2019 Sunga Biki Banani, Yod Kabol, Kenwachu, Form Lui Paji 2019 Kisut Lo Jenacho, 2019 Pas, Kabet Lo Kumpas, Sunga Mas, Kabet Lo Pas, Mai Biki. Houbung in Kumsunga Sumuza Nacho 1,102 rupees in. Houbung in Kumsunga Sumsu Mangzacho 43,700 in. Houbung in Haptai Peto Zacho 50,551. Houbung Sunga Soma Pitam Pen Mistress Nenu Peto 29,745. Houbung Sunga Maicam Boksa Hat Pen Pasir Golul Peto rupees 1,720. Kumsunga Gamsunga Maicam Pedo Zat 6,045. Houbung Sunga Soma Pilo Soy Umpon Lamkai ho Houbung bildan Gambi pastor Segire finance secretary bilzat Khatwe president bilzat Indo women society Lamkai ho women society Thampi Lamkai ho bilzat Indo women society Lamkai ho Gambi Lamkai ho bilzat Indo Gambi Lamkai ho bilzat Indo government service bilzat Indo pension bilzat Indo mission tongzat Indo kumsunga Houbung in apa to ho waiter khatati chowin chile tu kumti di tantin Gambi general assembly yong chu kyo Houbung in kalawi 2020 adia Houbung to go ho community hall sating Houbung chowkale jamin sa kumsunga bakkai changjat Indo lausen pingzat khat chinato zat Indo dan tinga jinei Indo Pindah kitchen ini kopni jadi hinten dan wajne ni. Kumsunga Gambi pastor le Houbung lamkai wan to dan Gambi hinsuni. Kumsunga boy na hasat na tamta unjong le Gambi pastor hi kangai tat chadin inung bil jinuni tilfona jong ini jingbe. Houbung Nazareth secretary thangboy. Pai janji ta. Mami,
Tutunga chun secretary maga ketia kinule kejung kana don selang on kilai apa long api jeng long luda na to na ki ne ya laga bol lo jen king set na he on the take on jen long te kam kan ke ya sa Houbungin mawaswasi Houbung sunjat som legit Houbung baptized member pasal som pumlakat som pumlasagi non baptized pasal som ni numay som Houbungin haptai tido jat lakhat Houbung sunga mai campok sa aten ti jinkul tido jat sanggup lejanga le sompo gam sunga mai cam tido jat sang som thunglani le janga le som sagi le li gam di pasarina bil jat ni ve government service jat kit pension jat ni sunga Houbungin napa to sound system Anina Houbung kitchen in PNIM 2020 ada 2021 ada Houbung to gon ho trong 2020 nó cái giá cả này trong to gon jam ko ma la ti lo sa 2021 ada na Houbung sunga in ho whitewash housing now something that ni dan tenga jne jat ka dan lawa jne jat ka an sin lo se do lo mai riang ne Musang esa perin musang Houbung ay pot ketia kung sa bain isun mang sineng keti musang CRC insun jat som lekat seting le baptized member jat ni ada pasal som ni segi ni som thum non baptized ada pasal som ni som lekat Houbungin kung sunga sumu jat ni le lak ni le jadi le som ku le ni kung sunga sum ki sumang jat le sang som buk na le ku le som ku segi hap type ti pido jat ni ale lak khat le jahat le som buk lagi Iting le som ke tampe ni le pale kan ni in pido jat ni sang som kun ni le jegi le som segi le ni mai cham box hat pe ni le nu hai ni in pido jat ni tu do jat ni ale sang buk le jatin le som ni mai cham box tola pido jat le sang som le ni le jana le som na le ni Nam kai hon Houbung bil dat ni le di pastor le ni be in finance secretary ai le khat le in president lo akim le women society ho khang lam bi ang lo ambi lam kai hon bil dat nam lo government service dat ni le li in pension khat le in bisuna na pangil kiting le kum sunga na kitong na Houbung to do ai le kusunga damlu ho bil na kini ai kiting le lockdown sunga he umi Houbung ke lo ba damlu sunga ki be ya ti le he Mabada to ni le storeroom sa ni in kiting le lam ti pang lam khu cement wall boarding ki ni che he kiting le kusunga baptized sangla lo dan thinga jine yang gil now setting ka in pinang ki chen nam gil dan wa jine yang ti su lo de ni la je gin pin to ong gil he dated 9 March 2021 secretary le kan pa de Power usang, ipon ngai
Insulat Houbung Baku Houbung Parti Member Pasal Yutom Pemilih Saat ini Yutom Pemilih Non Bakti Pasal Yutom Menibit ini Yutom Menisagi Houbung Kursuma Akinujat Lakat Dere Tangson Dile Sangi Dedeni Sopo Houbung Kursuma Sumatuk Namadat Pende Tangson Made Tangade Dedeni Houbung Hak Seperti Dodat Pende Tangson Segide Tangile Jakat Deson Dile Ahe Houbung Sunga Somakat Ketampian Pende Pasti kami lebih dogat Tangson Dile Tangile Houbung Sunga Macam Buk Ahaten Pasti kami lebih dogat 11,578 Kursuma Houbung macam buk si dogat Dile 19,900 Langkai Hon Houbung Abil Dal Ni Ahin Gambi Pastoran Abil Dal Jit Wi'e Finance Secretary Abil Dal Ahin Presiden Abil Dal Ni Ahin Women Society Ni Ahin Women Society Gambi Abil Dal Ni Ahin Women Society Gambi Langkai Hon Abil Dal Ni Ahin Gambi Langkai Hon Abil Dal Ni Ahin Government Service Umdat Ni Ahin Pension Mi Kat Ahin Missionary Mission Natong Nitum Ahin Kursuma Houbung Napato Dodat Ahile Sedang Houbung Houbung Sang Kat Pasatawin Suting Dekani Nahin Baptis Bolading Tengki Kat Pasien Dawe Mabana Houbung Tokabun Hinde Houbung Kunta Dingin Sili Bosing Kati Wintiting Dekani Nahin Houbung Pampang Soviet Embassy Kursuma Partai Tangga Dele Midi Ahin Nina Nausen Tinggal Ini Sumahin Tuna Sinatu Tahini Kat Ahin Dina Dan Cenga Dini Kat Ahin Mana Pindan Kiceng Ni Kat Ahin Dan Dua Dini Ahin Kursuma Lambi Pasal Houbung Langkai Hon Atau Dan Langkai Hon Lambi Pasal Kain Houbung Atis Kain Ibi Dugin Kucing Houbung Langkai Hon Atis Dan Atis Tone Houbung Sedang Ahin Sekretari Bawah Dibare Amin. Lalu saya report kasi masuk department ng Korea. Houbung Min, Sayang CRC, Houbung Isuldat, RPF, Houbung Bakas member that say that Pasal 55, May 64, Non-Baptist, Pasal 41, May 42, Houbung 2019 Sunga Sumuzak TNC 2000 rupees 1,20,000 in Houbung 2019 Sunga Sumangza 1,82,000 in Houbung in half life apehpet 67,850 in so makat ni kan sunpuin bitin le Houbung Sunga Mai Chambok Sahat Pen Pazang Punin apehpet 2,997 in Kung Sunga Mai Champion 24,747 in Houbung Sum Soma Pido in
Houbung sunga mai cham Houbung sunga mai cham ke do da ke de la wan he katin hat yo la chỉ không tiền mà mình học thì mang lụi lại lắm cái mà Houbung Vildan can be passed on the Vilzat 6 finance secretary of Vilzat 2 president of Vilzat 1 women side lam kai ho women side tham lam pa the Vilzat nil women side gambi lam pa the Vilzat nil gambi lam kai the Vilzat nil government service Vilzat 8 pension Vilzat 4 mission Vilzat nil kumsanga Houbung in the pha to oil Houbung in can see the in the battery in inverter in microphone in the na 2020 adia Houbung ko bono hoi ban sa betin kumsunga baptized tangat say that 6 in now send pin that 5 in king to that 1 in dan king admi in dana kitchen that 5 in dan tawa ini that 5 a kumsuna gambi pastor le Houbung ka na ko tan somber sunni in gambi pastor kan Houbung ten evidence that king na to ha bole Houbung sayang sikit palang kita Houbung được gọi con cái thia làm giấy để con cái vận lắm kinh doanh Houbung được gọi con cái thia Houbung min cho kinh doanh siar siin Houbung min sun zat min som ni đi nga Houbung baptized member zat asal som di deni dubai som di nga non baptized asal som na sigit dubai som di Houbung in kumsunga sumuza 5,20,544 Houbung in kumsunga sumangza 1,92,209 Houbung in haptai api doza 5,28,544 Houbung sunga somakat kita penjong kafilap pun itil macam orang kaya Houbung kafilap pun kumsunga Houbungin macam tido sat 21,164 Dia lamkai ho hungil dan tihe lambi pasal agin zat buke he dia finance secretary agin zat hadle president agin zat mulo mukalo women society lamkai ho mukalo gambia women society lamkai ho mukalo gambia lamkai ho agin zat mukalo government service kat ICDS ni he pension mulo Iting ini sonna tong mulo kumsunga Houbungin napa ato do ti he ikahe napa ato kiti ho he abon cha ki sun le bot ko mo mando lo di na sun le kan su de bung le na pa se ma ai ka na hi Houbung lo ko pi no ka nei ben iting le lai ku ya house pi to loi ho accident tu na jong Kopi nga ni win teni le ne friend su de na party to ti lo bang kama tang di da mabana dia Houbungin ko ti ong he ko no he tam ka ani ko min ti hon ku ma ko na he ti ko wi ma gil ko wi ni sa ting ti ka ngai tu he ti ti le kumsunga baptai changsa ni nga he now sen pin ba ka thina to ka dan jinga di nei umlo tin dan kitchen umlo dan lawa di nei umlo
kumsunga gambi pasar ne Houbung lam kai ho hon ana to dan chom lam in suni ana to mong he pasar pa to ka si gun ti pon yong le an thiam ne khom no lo kani khom bin pathin tuin pa sin pakimang tulin na ti to ga ne Houbung min kiengjang Houbung kiengjang secretary pa khal khati pai Houbung report at itay sabi Tôi cô các cô khi các ông như này lâm cần cũng mất sáng để cho chúng tôi mặc phá cảnh cổ để thì qua tôi đi thằng ngôi Gumby number 1 chairman secretary ông na Abani Gumby number 2 chairman secretary Gumby 4 and 5 chairman secretaryจะจุกันโอเคก็ไงแล้วกันจุไปจูนไอเซนละเห็น executive member la absent pu thong ko thang le pu gin pu ai pu paulin chu yo orol ko na tun angrudin alet jong le ama yong thukin khada ya na kam sung mle pa pati to ro ko ya tiet kum din ong ge sang yong le ngai dam ke ta te a Ate na to hin le buk teu te. School Jai of schoolจะมีน้ำพิเศษมีกันนะอยากใช้ลองเลยว่าอัพเจนตรงคนทางนี้วิจารณ์เรื่องปีจองเลยอินาเอาอยู่ลิสต์อาสุกี้ทุ่มนักวนอยู่ทำแค่จอนโบราณภาษาคนไทยนี่แค่แต่ว่าคนโอวินจงกันสาดีแต่ว่าตัวตุ้งคุณก็เสียเรียนที่ดินดิเชลที่เก็บโอดินป่าใต้มาดิหอโอดินจนสุดที่ยังทุ่มดินที่จนคิดป้าจูเกินเจ้าไอ้แล้วไปยังไงเส้นตัวตะปูน่ะกัดเลยอาวางินผู้กินปุยสุดที่ยังทุ่มินอนุดำดูที่สุดที่เขาเนี่ยAbangin auditor teni golalle semboy no ang thelo no ni sutian thumin abangin changchu he abangin let lam Gumby secretary number 1 Gumby secretary amang sutian thumin icho yo si hi ako na si an thumoy ni assembly member in joy ngày đâm bị tạo ra chỉ căn propose nó mình ipi đi hoang action final là điều gì luôn cái này đòn cũng chưa assembly member lắm petition không ngon sao petition không ngon được sao sao thì nó sao thì nó đâu Gumby report line mà sao trên Gumby number 1 tao cũngที่ยองในรีพอร์ตที่ผมที่หมายว่านั่นเองที่ President, Secretary, Executive Member, Him, Assembly Member, Associate, Cuma Kita Salam, Patini, and Walovin. 47 and all Assembly again. Secretary Pa ating again, on duty tayo na. Hafta agud ng partnership mangkin so ating ken boys in agile chun Gumby number 1 chairman for in nasina hin nei to na chu ken lo amaho san be ja chu report hi Gumby number 1 in Gumby Lamkai Homin, Gumby Pastor, Reverend Hindun, Gumby Chairman, Pulet Singh, Gumby Secretary, Palet Lam,
Gambi Federal Hu Zamdun Gambi Sunga Houbung Zat Ho Gambi Sunga Baptized Member Zat Pasal Zanila Song Datum Numain Zanila Song Di Agoma Zanila Song Nalatum Gambi Sunga Non-Baptized Pasal Zakat Song Di Deko Numain Zakat Song Nilani Agoma Zanila Song Segi Deka Gambi Inkum Sunga Sumuza Lak Song Le Thum Le Sang Lakhat Japan Hi Azat is saying like say here, but 137170 in Lakhat Le Sang Song Thum Le Segi Le Zakat Le Song Segi Na Min Gambi Inkum Sunga Sumsu Mungza Sang Song Segi Le Lile Zagub Le Song Go Yin Abana Gambi Sunga Soma Petam Pen Report Hello Yin Abana Gambi Sunga Macam Moksa Pen Min Patan Kulin Ujang CRC Paid of that 21,291 Gambi Center Office Ninailo Yin New Kibutin Gambi Inquire Aneta Ninailo Neta Government Service Umzat Som Tuleli Pension Umzat Som Leli Gambi Sunga Mission Aton Umzat Ho Kumsunga Gambi in Napakato Ho Houbung Muna Plot Choknading Center Loan Anikila Akichitingi Anina A Mitsin Kojin Kipatan of Makin A Heto Tun Patakila A Kichu Kumsunga Gambi in Napakato Yen Abana Mabana Dia Gambi to Gurho Hechana Gambi Sugi Taksale Gawa Kuikangbi Patin Bat Chayla Sakwer Ho Tasok Jingding Abana Kumsunga Gambi Pastor Le Houbung Lamkai Ho Anatok Dan Chomlamin Insulin Kumsungi Gambi Pastor Le Houbung Lamkai Ho Bolding Along Topping Along Boyne Ima Lovin Atong Zong Jingbe Dated Care 10 March 2021 Gambi number 1 Min Palet Lam Secretary Digital Gambi number 1 report can be Number 2 Zaunta President Secretary Assembly Member Oversee Katalan Kangayon na silang kahimpin ngayon kahimpunong Hatsu Dekahin kahimpitain Assembly Member Oversee Katalan kahimpunong ngayon Gari Tunturin kan dia kan jindi Asia hitam kan hipsa dia Asia hitam kan ini untuk ini kahim kahim pun kalau ni zahin WhatsApp ini meeting kata mau su in tapi itu dia su on mana itu tu kahim ini kahim kahim ini zahin Gambi number 2 here Kutum Bokahini Zahin in Somtum Ikahini Somtum Lion If you say that in Hatni Hati the Tamay China, it was a woman. You don't look at Tampo. Zahin 2020 Suhaki Tombo came in for the lockdown, you to revival for the Tantaka woman. Jadi policy Gambi policy hasilkan itu sudah children can be agam di semua ini sampai di nanti yang berada. Jadi kita ni boleh buat lagi. Jadi kita ni now di simbol malam simbol daju panina. Jadi
kum hun mi di chuan kan ni cha in ka ba ta ni kam ka sian ni in bol wa kita din be se program to kan ni on ki bo be na Mami, pada kita kai, na meeting you all the orang yang datang na, office sana. competing through he also chahin competing kasi din amun din bo kasi apart ka mo na ito. Betul tak. Masan apart zaman itu apa kita mana yo no kong ki suti ase pot form he dunia itu wa ka firma ni ya kamu lo kayak jam Gambi tengah turun orang sungai ya tahu. Gambi kita ngaji lo orang sini sini Cicu itu body ya. orang sini lo tengah film ni kan Sama. kan ke Gambi di dalam kilo kan sange so lagu annual meeting sana in amun isukan sana in kata meeting kilo itu kan homo sana ya lo meeting form som di meeting meeting ki partner meeting ko thimba se la Houbung la number som di Pakistan ka form na te mangin di Switzerland Conference Service ki bowling Switzerland Progress Report that local Houbung ho kilo na ke mai thang 15 pa ake sa chi di kilo na ka on P2 It's a 2022 Kumla CRYF10 Conference Bowling Akizi on Haksana Akinezin on Pihi Gambi on Pihi Bowling Tingin Kilo Nakinitai Chule Conference Gambi in Upi Tingin Akipaitai Finance Secretary 2 Finance Secretary Mr. Lin Mentanghin Himonanezi in Amar Kevin, Nipil na kihanin, kutop na wood, kutop na kinezin, unin azot inzuzin, patin mangin, Finance Secretary tingin nipil na kihanin dotay. Gambi General Meeting 2, 2022 Gambi General Meeting hi, Minsang CRC on adoptivin, nipil na kingan sitay. Building Committee 2, Building Committee meeting na kilangin, then tunsusin ang muza ho hiya kilangdota. Chairman, Patangul Sailang CRC, Secretary Paulin Mintang, Nazir CRC, Treasurer Kaputang Himlang CRC. Sukanzan Houbung mo Pujin Isi tuwi meeting na kising komin, Tukum sumahi ng Bifosser Pan, Houbung hi event suitingin, Philippines Sitai. Audit report 2. Audit report ki boli Philippine passport ta takiboy pin statement oil in complete audit statement hi patachani period sathi najiwa finance or Philippines Sitai chule 2020 kuma statement hi agara complete loading kilo nakita Zaiwan English School inauguration 2. It's a 2 he ekise problem inauguration tela Gambi replacement na bowling kilo na akinita. Chule anuza ho hi budget kisi ki. So ako sangkat kadang yin CRYF tela CRYF tela karaza sabna ye. Itu na inauguration na Gambi ke panau, itulah budget tu, itu i mula pengen Houbung budget kesimpulan, pagi sekali, mawa sangsong, insan sangsong, insan sana, nazir sana, sedang sangsegi, sayang sangsegi, sukandan sangi. Langkai tak kira ndo ho, Reverend Houbung pasal Gambi for empowerment. Pachilima lan na ani sihi
Nazare Houbung in Lehetsa, Bodinka involved with Nauzma, Gandhi in Atsumba to Patu, Okisihi. Saving along, Sisa in Company, Reverend Houbung to Pan, Pakilian Town among the Tikita. Kami Partai Pimpin number one on Akinul Anau Asimluin Indian Simula Party. chule adalah politik yang partai untuk kepentingan musim dosing ketin. Tapi number one in Somnile Kobe annual meeting comes to leadership seminar. Somnile Kobe in the anke mangin zong zong emergency in meeting katbe. Ani kita kitin. Then it's meeting solution so ani in kansil in meeting. Pihile ama sapen hi ehile. First to 3rd February 2021, Pastor in Amon Matiyan Christian Revival Church again. To need that 2nd February 2021, Tuesday in Christian Revival Church, Gambia number 1 in 29, General Annual Meeting from Leadership Seminar in Fatmasan, Chairman who let's say in Kilby Hokna Alam, Liam Nakupon and Asia Gambi, Pastor Reverend Kilby Pakihinga. Pantuna tauna amangin hapa hitai. Ketua meeting members at Jahile Anshim Dota Sing Katin Azab Hi Hile Miso Malet from Katipon of Faith Lamkai Lam Isunay. Houbung report Kimpeho Ahile Houbung Puka Hivin Kabon Chabin Houbung Zosin report Apehpet. Minkona in all present. In abana resolution bill na patsana palit lang kami secretary in 2019-20 resolution silhat na naisin meeting nga panglaw absent 2 tilaw adang si apanay tinong hearing product na kinitay Gambi Women Society Secretary Nukin Boyin akilo na ho silhat na naisin akifongam guys si info na akinay nungin apanay tihet na product na kinitay Gambi Youth Fellowship Secretary Francis Gambiglin in resolution simple na ahinizin full-time alam kay Timpoho Tipaman Santum RS Santum Atipen Hi Sani Akia Aki Tilaw Adang Sibang Apanay Kin Akipongam kay Jingin Kangay Tewa Tukutok na kininihi Abana audit statement auditor Palet Zahawin Gambi Youth Fellowship for Audit Statement Pondo na Ahinizin Akipomipi in Adinay Hihetnam Putok na Ahinizin Chizawin Auditor Pagolal in Women Society Audit Statement Silhat na Ahinizin Nutia Azong Adin Apanay Kiinmipin Pompi na Ahinitay Resolution number 1 2021-22 bond feeding through. Ichichung chan tu hi akiko mipin lungjal ta ngai tu ahinungin election in se in bond hi manding in kinopana akine bana amun holding in s bozang crc hi de patsa hitai ani kole apart hi Gambi executive form ahin go to giving national set of Resolution number 2 meeting absent 2 meeting upon law absent 2 hi say kom na akinaisin aluya banga member na RS 500 upon law absent ho na fine voting patsa hi koi tabang ahsa aboy on level ko masanga le kasi application ahin voting in zone kilo na kinaitai chile hit fine society in approve kilo hi Resolution number 3, Queer Director 2. Gambi in Queer in Queer Director apoy modan lam gai ho apuna ngai chat na hon ta se in aki common kai chengin
Square lam kai ho de sak pa the near he de le sak na akine tai. Resolution number 4, Reviver Team. Reviver Team hi angai na banga lam kai hon ahin gun zuya chi zom ding in kilo na akine tai. Ahin patinia Sunday School le gambi program gun kisiam oto kita tua Reviver program gun ay lo sim lo ding in song aksa hi. Abana gambi lam kai ho tour. Resolution number 5, gambi lam kai ho tour hi aki ho mi pin ngai tu om na akine zin tour hi akin bol som living klasa hi chule ho bu khat hi nikhat na atur ti vin zong hitutut na akine tai. Resolution number 6, target 2021. Target 2 hi say hom na akine zin 2020 target CP dinga patsa ay tabanin hom pi budget jong ahok thading ngin kilo na akine kai chule hobung le ay amount za anoya hin ang kitak lange K Paicham 24,000, Bolzan 29,000, S Bolzan 37,000, Matiang 13,000, Tingkang Paisang 9,500, W Zozang 15,000, Houbung 15,000, Kotu 6,000, Lablai 5,000, Sombek 3,000. Agoma total amount RS 1,56,500. Chuki letu tua target baka ho hi ngai tu hom na kinezin February 2021 ha sunga PCH 2 billion kinok tu na kine tai. Resolution number 7. Tilong lai phai lekha se application Tilong lai phai CRC hi Houbung feeling is alawa house church on nadia CRC aya tutya ong tu hi gambi na happy in forward about between paksa hi. Resolution number 8, queer member 2, queer member ho 2 hi ngai tu hom na kinizin Houbung queer member ne zo sin queer tua kalsun na zo sia cholang I lo the fear ho chi divin avelin kinok na kinitai. Resolution number 9, Auditor 2, Gambi Auditor Zone General Annual Meeting Sitle Tolawa containing membership Paksana Kilitai. Resolution number 10, Gambi General Annual Meeting containing Hall. Pichitu Hi Saipom Akilizin member containing Hall 2, Gambi Sunga Departmental Wesa Chairman, Chairperson, Secretary, Treasurer, Local Houbung Departmental, Ho Azong Upa Chairman, Chairperson, Secretary, Treasurer, Ho Si Thon Lawa, Tilai Him, Point Thon Lawa, Konchik Dingin, Kilo Na Kinaitai. Resolution number 11, Ho Hom Dan. Kichitu Hi Gyalpom Na Kinazin Gambi Pastor Reverend Kinun Tusa Akunin. Ho Hom Dan Tutlet Office Muna. Pun kira cia hiji guideline tujuya con ay lo man ci ni kinok tuna kini kai seja long cheng seja i pangin gambi secretary in department of management Zoe recording secretary professor Houbung in Kilona sentak management upale kam kila lai payen hak China tauna amangin meeting chai kai Palelan secretary recording professor Houbung Pilot say Chairman, Christian Revival Church Gambi number 1. Chichu Gambi number 1 kilo. Again, Abana 6 March 2021 Saturday, Nizong Hen, Head Office Munke Paicham Munahen. Meeting Chairman, Pilot say Amalam Kainahin, emergency meeting at Kito Kigen. It's also Christian Revival Church Gambi number 1 emergency executive meeting on 6 March 2021 Saturday. Among head office K Paicham at 11:30 AM. Meeting chairman Paul Say, recording secretary Golan Gigin, chairman Gambi number 1 CRCYF. Meeting member present list.
Reverend Kilun Gambi Pastor Houzang, Father Say Gambi Chairman Tingkang Pai, Father Nun Gambi Treasurer S. Houzang, Nu Lambem Women's Society Chairperson Houzang, Nu Lalam Women's Society Advisor Matizang, Nu Kim Boy Women's Society Secretary K. Paicham, Golan Gigin, CRCYF Chairman Pisdam, Reverend Pachong Tamki Women's Society Chairperson K. Paicham, Pastor Hoboy, Office Assistant of Line 5. Chairman in chair seat again land, among form executive member of the meeting, Kikolora, Sedovit, Pastor Kilunian, Patini, Mangin, meeting part of meeting agenda, think on 5 Houbung petition, Houbung plot, Houbung Munding, Houbung Upa, think on 5 Houbung Upa, adding petition, in Abana. Tilok lai pai in amasa petition kiset fuong so kisek in chobana pastor lamrason petition abana gambi number 1 per uniform. Resolution number 1 think on 5 Houbung petition think on 5 Houbung aponi gambi forma petition deka ni ahin se un ichi anu ya bangin executive in lumyel ta inse ha ai tai Houbung Munding think on in Houbung Munding chunga thumna ahin nei pau hi executive in pa chom khat lumjel ta in tiel homin Houbung Munbe khat anei diu hi pa kisan tu din mun gambi finance aboise hi sampia CRC center kuna pi do so ta din thaksan akile tai anina Houbung upa order ding pathum na thika pai Houbung upa order dia pa let's say ade sakna chunga petition gambi kuna ahin hi simha nale ngai hakna activity na kinisin ade hen pa wangin gambi in paksa pi na akine ta ahi tichi petition hi ordination board of din say ha ai tai. Resolution number 2. Tilok Lai Pai CRC petition. Tilok Lai Pai CRC Houbung in House CRC na dia 29 Gambi General Meeting Resolution number 7A. Athum now pa CRC aya should be dia patsa na anakini sa hizong le. CRC aya tukta lawa Gambi asay hakso na dia. Pastor Hoboy Houbung member Tilok Lai Pai Ajit post and say executive in akimai la na kile executive in pa kisa in ahi ito bangin Houbung in aboy now don lakay sumla pai tua ngai zam meeting tua ang ta na pa hi akidial komin anoya bangin say ha sa ai kai gambi budget Houbung target RS sang apahi RS sang il zanga hitading gambi nute local women society budget in taloding bekan nahi azo chanwa pan ala wa pa nuzui dalam kai ho gehet loading khasa hi gambi CRCYF Tilok Lai Pai local RYF com come on thelo si le aboina pastor Hoboy den se banin executive khasa na bangin local RYF budget taloding kinla membership fee le to gondang ho matecha panala tibin jong se tai. Resolution number 3 Pastor Lambalson petition. Pastor Lambalson in CRC worker adia kituna anei na chunga gambi in jong happy na le recommend board dia gambi koma to na petition ay pi pa agisan gambi in hatia recommend board panna thei chana panla dingin paksa na le se na kilitai. Resolution number 4. Gambi number 1 queer uniform. Gambi queer in uniform atha angai cha naw chuma queer chairman bolang gigin in ain season akingai jin pa chom ka akigel form ahi uniform to CRC assembly for what ta lo wa gambi sa in patet cha a queer hi finance lam ahi boy bidding in patsa na akinai honin queer finance to hi half yearly general meeting day agenda kanapi din patsa ai tai chule executive in pa asa bangin queer budget dia gambi NRS 10,000 din patsa hin approve hi half yearly general meeting a la din patsa ai tai.
Seidia long cheng seizo hizovin recordings ketia ponin kilo na ho tingai an to in pastor Houbung town among in pak kai chairman Father say secretary Father Love Christian Revival Church number 1. It's on to meeting Gabi number 1 among in kilo na Susan also kansin happy thank you. Number 1 kiruna assembly and group forward and only Katna Tinkang Pai Ovin Port Joy Who Let Cat Ordination Tinkang Pai Mama to let's say Upolin dengan Tumpawi assembly forward and more in Jiteni assembly agenda kadin pansang tiadang sehi gambi kirun hoi apanai tin hadya group to more leader and pahi Ichio tilugin kiutin na Ichi anti ho Tinkang Pai Houbung petition le Howin mun thum na le ordination na thum now Ichi ho le lamdal son petition ho hi ordination board in jong hin simla na din na ai di chang thum tilugin adang siya kana ngapi 4 and 5 the 2 jong Icho yung si gambi di 4 hi apanai ti hi kati lu tin ai gambi number 1 to kasi chang chu assembly agenda kan pangan di pansana de uta arang se chu approve bola ni hotin nam se tu te Apehpet. pastor lo report ngai lu rin nam bu ne pa lu ya work lo report ngai hu te Awanit amas akhatna diveren hapu kami number 4 and 5 pastor aku report to Yanina kan hamatan amani ushe nan chule report in chimantam ta kita kira se boy kamu tu hilanga le kai boy kan pilihin office assistant pan na itu report ini tapi itu sendiri Ila kurma ka report na hi ka bela uchuri kimcho malong he lai thai kan bo hi ka hi persona da writing is di ka hi shan bi ya chi ka persona data tinam ka file he the di la ya phai ka detail ang mo na ka he chu ni ne chi bi ta he chi ka te Office of the Christian Revival Church, 94 and 5, 2020 report on 13 March, 2020 to 16 March 2021, by Reverend Pastor Gandhi number 4 and 5. Amasan 2020 report to say that the 18 Party, Katanggal Celestial CI President, Secretary to the Assembly Member, Jose Kala, Sanan Kanti Assembly Denam number 4 and 5 Center Sukanda Kachin 2020 April COVID-19 lockdown in state to avoid in Nagaland home July revival program long Kusun Council Hall Azada Tibol and then long Sunwang lockdown in Nongwe Bondina to do more meeting Forga mau pekerjaan kedua itu tu dia lalu ambil itu kok abang nak profile lah kalau aku ni kadang dapat jam itu ngacu apa nak kerjakan di sini kalau ni kanya awak kepin kumpulan aku coba kapan nepin kumpulan cikgu coba di 1960 di kabin mana di sini caji kan di sini dia ilah tu sikti warna kau yang official
Isi itu adik mau itu siapa yang telah. Aku yang ini belum dilekat. Bicarin 14/4/1960 kapen kumain kipada tu pa laca tahun kipat kumain 1988 revivalist title 80 commercial 1985 lain license 80 kumain 1988 lain ordination 2000 lain 1985 na kuna 2000 sunga baptize kabol na siya sunga jabut lagu patai marriage kabol 140 lain ordination kabol itu jana mission ye sisi ma pafari tilang tanya katla sekolah aban tukum sunga gambi sunga na kitong Houbung kabildan sayang gateway kapar na ye sagi be sayang bube marwan be sayang bube bungsang niwe gana nadi thumbe gana nadi chumcha ne ka rasil yang kating ki pathu tum sang ne cha hu boi nami ni chili hill woman hampia chairman land missionary chairman number 2 anu meaning hindi hantin mo ha adi mo boi na ho chu kakache gunjan kakagi ul hoy tadong ni kan de ma ha na gyal khil na pa chu ya itu ada cara juga sudah menjelaskan di akan untuk akhir itu bana ministry kebol hall ibu bisa melihat kebolon saya ngaji hilanga segi bana selanga di hilanga segi saya ngaji macam itu mati keboleh meres kebol fokso cahi benak tak hat mere sila hana ki sumil bulang thangsa ki kan sumil khan kaji na ana jaw hai ka ge me se ma de chu mere si lockdown lai ba ka bol wa na kita bang chu mere si pathidlalin ministry hungki na kun itu ki bol kan tu chunga sat jini tabang mere si lu chu khal ki se mi am ra fu Pana ko na chai na chan de kan ni sum elwa meris por ye tu ni silai ni ko ni kan hai khan ya su ama ana ngai dam ra tu sem ya ngai dam ra tu ye ngai meres ki bol hi kok so in holy meres in khana ju bulang thamsa ye ni ngoi nga ba na paukam le ki kim mani holy meres in second meres hi Pamin thang khoyang se da tang kan hop sai min sing thong pamin len tutela len sim pimang bun min thang lang khomang din min thang elvis kichang chu pi second marriage in polymarriage chu in second marriage in he tu ma ko sakramen segi le ki bolin mawa ka be se lang ni we Nazaret khatbe sayang khatbe brahma nadi khatbe khilang niwe sukandan khatbe itu sakramen hai banen kibuida niwe ki manen khatsu bulang param sayang ni mutun kindan khila tila gari ki chen so bupen gari na two wheel chu di ahin auto chu ni hai kem ki bol khatbe dipaken gambi number 1 esi bulla satu ki pane revival ki bol ni khilang CRC Silang CRC, Nazaret CRC, Sayang CRC. Itu tu revival kita buat ni. Sebab meeting ni 25 February 2021 kali foreign fund general meeting. Abang 18 February 2021 more Houbung so 18 to 19 February CRC general executive meeting among head of CKFI jam 16 to 19 March 2021 CRCI general meeting acai nan ki pa tu pur rakaga jin hukum tu lockdown jin ke yom lockdown ki pa tu wa ta ka ki kompun dun ki pa nei lockdown ki pa ki dan che in sum ki cha te ki ta na e la ki ki ya boi ngai Angin dan masih ni cep apun pun aci jadi yang ini kita ada di itu lepas itu di tam jangan lupa dia ai wang ni sung hin pakai tung se ni tung hit yang la in lang yang kong na mun office yang la
ti ba ma pati ka ma ina pan ki min cha ka ji lo yang amin than kan ji ho ki we pun ka la in ki thu ki yo cha chu na lao ni chu again ti sen ga ga hong gan tin di ti ta ma kan ji khan chin sin tham ka 2020 dia lockdown tsunami na le ro bung ai pathin la la ne la don sum la pa ya ki thu pyo yo si chu ma ki ta thu sang tan kan se ye pathin na ngo la den su ro bung pathin go in ta hin pan pi ho phe kan su la nge khatna ke ma om na gambi center na Houbung Vice President CRC the Houbung Beauty Panchang in PPA abana kale min thangin three kaum suna fee apehpet abana kaum nagambi office gambi in guest surrender ani losing moving new sukan lamin ama iman sae lockdown light and no kim lam koima gupi san ni thopin he kadara chate atute anapan pio es bu an CRC sanga anapin nuning kim samgi ansam bekni thopin Kafai tam CRC nan chang be khale me ding yen apin nu healing pulga nan chang be khale me ki thopin aba na pale setting ka phan chang be khale me ki thopin tabanga pathin la lam ki phan ki in ya ko odo se assembly an ki pa thu kan me tha e kafai la na pu pa so ra be number 4 and 5 this is okay my important to be high Amen. Pastor 4 and 5 who the village how who the 49 hours and happening auto yung anta ro din ki pa ang sang chi malaya iwai ni jam sei malaya ni khatte ki Awadin General Secretary, kami number 1. Lain naman, sini kate. 2021 report, President General Secretary, item pastor kami number 1. Kami pun tiboy na le, pasok na yung luring terang latuni apatin nilam na 2021 report to the Yakamdiin, Fatalo Pita 81 Paukatin Katanga Katna Chun Kumsungin, lockdown in office, he Patatunta Bangakain, then si March 13, 2021 Chat Boilo in office Kikaising. Kumsungin has in staff meeting at Kitozing in staff or Katisan, Singin ahead. Kumna Kumsungin literature Lama Mokipu. Duyin Sunday School competitive exam lot in saya ahin 2021 subject in Jongun to Balita. Lina akung sungin Houbung lekhat hot ni be experience. Ngana achun sungin mission thalangin KCLF meeting at TV alo kipange. Bubna sungin anadamlo hospital ni Zona darpa na sana na uho nale mai sana ini Sagina kumsungin office adingin kilpa kupina donate imu be karena chun still am nera di donated by CRCYF Gambi number 1 Gambi number 1 khanglai te in still am nera Gandhi papu khat an join office ai koi ti win dina inverter the battery set khat khampi khanglai ho in na hin koi tin win ichipu man pan ahin ai pu in office le ka koi mo ong ting le inverter ong mo koi mo jin khanglai ho in ahin ti win tu pa chu sei na le adang dang se le vice palace president pa mani ko ong tin sina chun steel cup sakon dorjang khat hemlun le in sumi te sum pe ko in sum pe hemlun le sumi te in done an ko in thumna chun more center church to na man rupees sang som ni Gambi women society nu te ho in Gambi number 1 te ho in ahin pi we dit na chun kumsunga ai ti an ong khalo quarantine na Reverend Sir Finance Secretary le Reverend do CRC meaning gaget na le philpi neo cha ka kini ye
Huna chun lockdown sunga emergency meeting at be ekitoe president ulam China gam sunga sumle Biden mun tua. So na chun kumsungin layon English school gam pata tua vice president finance secretary le office assistant finance sayang una dalsunge kumsungin CRCYF hampi kumbun meeting a uda bal pange itu office lam to kisai dewa to ho ka ani punai Setiap le, kamsungan ministry kin kita na. Hatna pun kumsungin dan kitchen na opsong kitchen se. Nina kumsungin in thadu na detin so na bukle kini ye. Kumna chun kumsungin kibui na kin kate. Ipange. Nina chun kumsungin gambi sunga anadang loho git be macam disimpi. Ngana chun kumsungin naungin handok in tim pu nga be ipange. Na chun kumsungin naw sen han na git be et bole segina chu kumsungin ba te mai cham tim pu som na ni be pange git na chun kumsungin baptize mi pu kichan se pu na chun kumsungin kumbul mai cham tim pu in ni be pu jang le ting kam phai na pange som na chun kumsungin gambi number 1 khang lai ho to ho na nu ya class 10 to 12 class 12 Lord hinna nei ho felicitation program mai cham tin pu ka pange so ma kana chun poljan CRCYF simlai Lord hin ho mai cham sim ki ka pange kumsungin somnani na chun kumsungin gambi number 1 CRCYF to bunno ya gospel olympic opening the closing ceremony a tin pu ka pange so na thumna center church more mission compound mona Houbung ko bangnan pu ka pange Somdina Houbung CRC to unanu ya kuitan lo gai lo sim Genesis to Revelation chap ka pange sim hakna na ka pange somnanga na kumsungin gambi number 2 revival conference speaker in ka pange somnagumna kumsungin gam sum kumsi lo tam unjom le pathin dulse na jalin gambi number 1 sunga potin Houbung sagi be ngabe live thumbe ni be adien kahat kil lawale kutu hi khat dei ka ga bi lahi chi ka ji ta pu na hai mi din akinegin gambi pastor hinan Houbung sunga to thinga lom cheng aki tong de som sengina kumsungin Christmas ka ru ranga kamangin New Year pulang share simuna kamangin mon mo ta le sam ta kumsunga na ki tong ho ipun naw hi chan hin helang hingla la samadi lo om pha ta ajong le pakai mina ngai dam kan tumin pathinin CRC kan to na le macam na kita amen pakai na chao ke ma ren thin lu dinner secretary kam pastor kam di number 1 kante pastor gambi number 1 in sacrament home ro be ti da ham no ka ro be ho ko na du cha ro ham cái gì hay mới là hệ can nhiều rồi tôi sẽ không kìm chú cái này gì là gì đang tôi chỉ sạ na dạ na cho gì đây thì là president pa rồi nhiều rồi sạ cái vậy nhưng mà sacrament itu double of ta rồi na number 1 Women's Society was 24,000. 24,000 Sacrament of Houbung cho bạn ai cái gì kia lại thì ngay ra mình tin na cái gì kia lại giờ học cho học ra thì nan thì bảo mình number 1 pastor kiến thức mình nan thì có cái ngày học thì mình cái phần này còn gặp phải thì so number 2 pastor Richard come finance secretary John le kasum pan kasum so kele le khayo sin no to ti samlam la ma he awang ma kan no ti su ya tama ta ai wa chen ai thei la theng set su la la kha la la de kan ko kan sun chom cha cha ai su cha hin finance ko jin mo ko to ikla ta ya tum tum mo sam la la ma kan mo tin tin
alo tiếng là autistic này xin tiếng hoặc là bạn đưa vào làm xây dựng hàng tuyến như password number 2 password thì là cái sự tình cần có cho hiện nếu mà qualified password bạn xây dựng thì bạn tu xây dựng tama hiện là khá đôi lâu đi muốn pura phần tiền tiêu hàng tiêu mà làm cái đạo số cái bọn cha cái đạo số cái bộ làm cái phải chăm cái đạo số bài làm chẳng sẽ mà làm họ cho cái ông cái đạo kiểu chỉ liên hệ lại đạo số cái na bài number 2 anh mới tâm để sẽ cái phần kiểu ấy sẽ yêu dài tu chân cái anh chăm tạm lo vào cái này cái làm gì họ ấy tôi sợ nào mình chỉ làm xây rồi tâm mình xây cái lắm này mình mong gì na làm cho cái khó sợ thế bài là chốn ấy khó sợ bé sẽ bình khát yung lari niya ka tulog accident tu game kama yung tula hết tàu tiền tiếng lệ kinapan nói cái sự lộ tâm mình buồn lăng upa kem thì họ cũng biết mai chẳng thì họ đang cái sự tấm làm làm căn sự riêng hệ cái tấm sự như rằng là anh cái gì nó thế nào cũng cái bọn thế nào cũng tới cả buổi tổng riêng amasan gamit number 2 password ini lệ finance secretary report to trading account in the company here so that president vice president secretary thing like executive member and staff and team all that thing like assembly member those bon saben ka ai ka dan salam ka he ai jam lam tan simen ka ting chung ai the 47 Christian Bible Church in Jerusalem 2021 yong he ha them lo om ji ni le le na kilang ai wa ngai a thai koi ku March 2022, 2021 March itu ada. Nah, kumkat sudah anda boleh. Wah tak yang dengan cung pun ni dah nak yang zero dah tim no. Di akhir 2021 kita main dalam apa he. Amun kini yang CRC kami Assam, ane ko 18 March 2021, work report by Reverend Nusat Pasal Gambit number 2M, Finance Secretary CRC. Amasatan Gambit Bildan, katin jom tak akan sulit. Gam song kung pilok daw kung jong at timpan pinadalin gam di sunga Houbung ho thumbe balchi akibil theye jut kem ni le bolin baptis mi sa gi bolin sacrament long akibole sacrament he khat le che ki bole ti ka ti ale kasut na kachi le tui tongan ei bol sa lu pha na chun hin thei ta he dan tui tongai bol in mo cham sam ta wa bole Philippine dan he second man ko sa gi ahin aba len panalo ma tinga meeting ho alam chu zo chan tu pangin Christmas new year di mundanga eko tam bangin alo theiloin ka Houbung ho haselubin ke Houbung ho haselu pangin gambi sunga ke pange gambi khambi hom pe ke bolim general meeting ho to be chu gambi mo ko na cham ta ka su ding he finance secretary mo ko na date 19 March 2022 8 June 2020 chan lockdown e ho ma quarantine na ko jeng wangin patin pan pin zalin executive angan se executive member pa pawin kinga le patang sat mawa mani to khoma gam song pum pi hap tai le mai sa ading banga kila khom jin executive angan se ten le executive chuwa ki pa thu se de chu ading bang ten akil khom the ye jenge ku chai na lockdown e suboi long le CRC mi mal le Houbung tin pan la zala igam sung ki bai hom le hen lam sum le pai lam jong le boi lo helin ichi le be kum dang sang sum le pai ni jong kham to be je chun hap ta le bai chang ki tu ta hin pya Houbung le mi mal sung ki ba ka se je pakai to khom ke ba sa cha chun practical hen kham to ka sa na to la hen hon chang le la bu CRC sum lo se la he mai chama detail hin hap tai la detail he to ko level tin kan ta to he chu assembly member han ko phana sa na wam ana be lang chin chung chun computer ke kalunga dong in he achom le le the ne how boy ka thi mo sa ko ka me hamo mong in ai wam tu chun president pan khan sei la ka tin lap jeng in ki khum sa ko chom mang the ham kalunga kham ne aso na leng mang the ham aset na ball point di dong ma hoi model ma senior ta ai kin ke
cái ngô computer share share pa chom mang thei te khan chom thei lo te khan cho di kham S bol danga strain number 26 na pa hi nu mong hin a hin a pe ve khat ve in asumi ki sun kil lo bai ana ve le cha in 1130 a he ana ki sun din na ale den Houbung mi ha chun ana ki sun le bola Houbung mi ha chun ana ki sun le ti lo nu mong hin e bo cha du le ya chu adang dang na ga fill up cheu te S bol dang number 1 a ama sa pen mai chama ama sa pen S bol dang a chu strain number 26 na a nu mong hin hi 1130 a hi dei ga su pi le tin ka hong ta he ti chu ke ni them mo ham ka ti la de la ka tho hin computer ke ni ham them on se le wan nang ni nei ti di ke ni wan computer ka ngo thum da ti de lai su ke le su se ta se ga lang aba nin hap ta pi da chu da jo ke ga le how this thing na mo ta tin na so da len se da tang ka te yan CRC hi tu tu ading hin abon chan an kita do so ke kum sumen hap ta yang hi ka se bangin ading bang ta na kelai itu dang ki ale lockdown na te ka boi phat chun executive ni again ke ngai lam na in present pa kon mas pa le ti bo ho be ilang ka ma ding in ka do pa sat to na ya executive pa executive member pa angan sing la ma din lung lu tan an bon han ni ya chun kitchen la he kitchen chung a hin mai chan na ding bang tan chin a hin kijot to le ki an si to le na aka la hin mai chan hi thumbe chi a ki han na chung a hin thumbe han lo hi khan a ma wa ni na bum sang thum an nazare so hi thumbe lo ni be ai ga sum chu thom chum de lo de ye le ba na na di khat be ti che na dang si ba ni thumbe chi na cha no a ke la kan se do ham lang dengan sena wan kim lo thum lo ta yang le lockdown kum jong ta khim la lim ti chun sun la pa lim ni kham to bin ga ka lim ni kham to hi ni a ni e ma ga mi number 2 pastor ko na sa si ti ni mo ko sa ga wa to ta ma chu kim lo kum na kan lo da ham lang e phone no ho ka ti bon sa ma ka ti amen finance number 2 pastor yang hin different jurusan yang dipot tu, tinggal lah kalau finance, aku jadi finance an kiri ni. Dia cun amawang apa story ministry atau nama yang include ampuna. Ompe seloi na finance dalam bukan dipot. chu apa chun cha Houbung merit kopsagi na. Trong mà Ở trong là bạn này cả thế này. ăn vai ăn phát rồi. Apa dia ni? Kau dia kita tu. Tu dia wali lis kuat saya hudi. Wali angoi. Masalah. Jadi jangan dia belum pernah pergi dengan apa kita apa mungkin juga tanpa ini. Jadi kasih mesin ini kalau buat itu bol ini tahu ni. Ayat itu ini tahu ni kita yang tiada. Yang Houbung kami bawa kasih Houbung aku buat kamu tahu je na. Next time kita mau Houbung kami kita sudah kita supaya. Revival itu bol tak cah kan sih itu Houbung bol. Ayat masih member ini Hindu masa pakai ni akan jadi. Houbung report sudah ada tu pasal di dalam ni revival itu jam dua ini. Tu akhir layakan kisukina le cili akal nanggung kami ngamta. Hija tu cili kan sih. Aku kan sebelum ini itu ngah laya body pusat now the revival tu pun caca bukan sini Houbung kami makan sebelum kita. Masa Januari hari kena le. New Year hi kutun ka mangin sile pan kina upa hauzang sile kal kumso ma din na mai jam sim la hin ma din to je chan ka pangin he aban kina pastor kam boy sini na hin witness sa in se na ka pangin aban February ha hin bet kina le yin za na lai pa han sum don a ma wan
chahin ko na kamu in chahin ka zawin chule behna no di hin nyau khat thil kharon je in chahin chi thu do la hin ko hung bil ko men khang lai do la hin ka chi in chahin hin ka ni ne chule mars ta in ni na le mission school sayang ahin school tin su na hin ka pangin chule executive meeting assembly wan application ki zawin si banki na pastor pa hin behna no di hin masa pena di miti hin bin hin yin chi wa ko na helok ta chu pan ta ne April tha hin Good Friday Easter Sunday he najit CRC aka ki mangin speaker ka pangin chule one day seminar se exam apehpet hin akini comment he itu April tha hin chule May tha hin Mother's Day he se lang mo na hin nutia dei ko zalben speaker ka pangin Pentecost hile se lang mama kamang pai pai ni he abana June tha hin hanglai kem se zaga hin agun na ba speaker in ko ka pangin kupi chi le se la khang dong ku ti man che in hanglai kem ki bol from ni he chide Hangpi CRC Web Secretary dengan sinau tunjuin lockdown hijing wangin hicahin online meeting executive meeting ani kita win cihe Hangpi jauh se thalai ngehen executive center kangai kita lehin online na meeting hati ini kom he Julai tha ini le Julai tha tiga sinda kan ni ciho juga na to bung report na lo da kasim le kele ke ki sei phada na kom ta ding ja chu kasim lo ta yi la August ta yin hi le Nazareth na revival ra ni ai ki pangin aban kin na August kha ma ma in la ni ve chan na hang PCRC bef online executive meeting hin hang lai society do la ho kom na an ki kom ki ne September han le Kyo chairman ku thang sat sini na chi in chile September thama ma hin kingjang revival hin pastor pa ku in aki mangin aba na September thama ma hin pastor hau ku som di hin na anu le ten lok pi ani na ve hin hicha hin timgo na hin thu se na ki pangin he so pi yang na chi October thang da ve kila ki di hin akim ku ni he September 29 night ko na October tarikh khat ani ya October 1 alam pang kha he chipa he abana October la hin golhang pau ngam ama imul dem sa na hin khang lai min hin kal so na le hu lim na chile thigal na ki ne he aban ki na September October la mama hin ayang mo na hin one day seminar ti khang lai kan bungowin hi cha hin seminar speaker ki pang ki ne he chile October la hin saya na reviver gambing talagang pastor pa kitu komin reviver ang bolin November lahin sezana reviver programa kizavin chule November thamamahin PT le get reviver kurse reviver program bumin zahin bolhang how to nga ba boy chong cycle yo tiba tal sungmin chan reviver kurse ki bolin chule November tarik som ni hin Chile wale hum pha chun achi in khanglai do le hen office na file maintenance ma jau si office na ki bole de December tha ni na le December tha ga sei thei ding khat chun pa ke ken na ki zawin gambi number 1 na ki zawin chile Christmas hi le se lagman hain speaker ki pani ne chile 21 January sungahin se lamin archive day aki mangin chahin seminar tabong ai lawali tham khat thuseya engan si tan thuseya ani pangin he abang kina January ma ma in kirangan nu inu pon chigal na in chi in chile kambi number 4 kapten ni Davin chile kambi dinner meeting again like in the pangin sila aphat ta audit ma chi sa in sila register ni si in hampi ang like CRC ding ang si biu chun khat chu hi ale meeting attendance ni in khat chu hi lam kai hom in this
din ke lo min su na in chile la ya ti daw lo khat chu thang lai te than hanin government society tham pi meeting a ti daw bin cha hin bom pi bol ding la bol lo ding ti dol hin tham pi thang lai bi than hanin a ti daw bin ti cha hin thì con nó chỉ nên chỉ chưa anh em thì tôi chỉ mang cái vô cốt cái đạo thì chỉ cần tăng cái phảiคุณกับช่วยมุทุมาบุอาโบเลยอาโบเมน่าที่ทุกคนว่างที่จะวัดขัดป้าหีข้างไรวัดป้าหีอุ้งกินเราไม่เสียหีห้องตำหนักที่ไอ้วางเงินคุณกับช่วยงานทุมุทุมาบุระบบที่อาโบจะไปที่กันผู้ดอนรู้ไหมที่จูมุขัดช่วยแล้วมาจะได้ระบบลิ้นอันนี้นะช่วยแล้วเชียร์นะโมลินเชียร์จุลนะกวยบุยนะอาทุนนะอาทุนนะโมลิคอยอะไรอ่ะ sai giang เนี่ยสายยังก็เชียร์นะจุสินทรีปุ่นกวยได้เลยมึงเนี่ยคนยังมึง tiếng ra không biết เลี้ยงยางอะไรเชียร์ยางสายยางนะมันนี่พูดลังดำผ่าอุปีเลย lúc đam rồi là ล็อกดาวน์นี่ไอ้บ้า Revival is po ato na ken kasing dati. Revival is po yung pag tingong na chikan jale. Houbung hon ana si ilo pa so kolom ilo di ari hai ka wen na. Ta revival is ilo so na kolom ai na. Revival is ki ilo ngen thapa kum nang 20 na ai cho. Ki khian lo ba cho ani ki khian kholom na. A kolom am lo ya houbung hon so na ave ma am cha cha bo lo le anang so na su mi lo ya. A chi dung lu ya ta bo ka khian ka we. Ya ce revival bu ya. Dia se hin lang office aku nang tu aku nang dia ya saat na siya la aku na ilo hati pa yun aku nang 21 to ko ti ko na 20 to ko na ti ra mo aja lang ti ho ti mo ay kana kaya pa lo ako lang na ki ha lo revival is ko ta un ta lang lang an ki ko lo pa ki mo di ka chu ti ho su khil dan nei ko lang ko mo ha chu mo na ko sa lo ta ka hum ta wi trong này có anh pi thì vai như thằng tôi nên pi đi tôi cũng vai tôi hỏi tắm rồi thì vai program thì tắm tôi chỉ là thôi hiện na ai vào nên work cho bol thôi làm xuống đi hàng lại chơi na thì chúng cái phản ứng còn lại làm cái tôi cũng nêu thì mình ngã vào cái họ ông luôn như vậy tại Nahi. Speak ta. Anu kah ini yang lepas pahi tahu nak bunia tahu nama lo yang nak kan tahu mana. Kalau suami kita bilang lagi kau bilang. Hallelujah, amen. Sit sangin of the necessary assembly. Menghasap tayo ng ngayon na at ni Oa on Oa. At na din sa sa saya sa ano ni mga kaya kasi ibahin kasi now sumara boy behela kasi jaiwa setin na tua anne mga kitalo hira from now mabana kami awad yoting arela ko to kasi wa rawa ay pantibibe at sa mga pagkayos natin. Ya para kasi datun report award si Lautin Zion English School principal ako rin report na Zion School kita. Amasan report pitya komsin kapatikan thangwane ha kinojin simpon kati chamta chakan seya kan na de school lang kyobin kala le chinjalin anatam lo fil nahi lang himale hospitalized yan lang tingle kita bangajukin thian puti dham birthday program ho ai lo ale making you morning
khi chiếm quan cái giao khi họ chú thì biết đi siêu đáy cái tình mai chạm xiêm hóa rằng đi do cho nên công nó sai yang Houbung lệ phim đẹp semua hình anh chỉ cầu sông tin anh tâm lộ hin đi ngang lệ tàu bị đi ngang lòng hin trong số thiên gia đi bộ gì hết các anh phải phong họ message deliver đi ham thu đi si anh cái phần họ rồi bị bắt amin tâm đi các số dấu xe hin xin làm face hin làm sao đi chun và hệ thị pending chun 2020 Christmas so saya mana speaker ini kita panggil select 21 New Year to sit ramun hin speaker ini kita panggil ni setiap le desa kuntakan saya dok nombor tu ni ko macam saya mana CBC Children Bible Camp hin kusum sapang diram student mo in CBC Children Bible Camp ni kan boleh ni. Ada tu sehi akizin itu submit di izin hin sim datang ke ting. School lang ahi amin tu fokus on school lang izin. School activities boleh teman cak no. Trong zain kan sei dok no ni. Tu ko bina tham pia rak sei ding tu hun tambe se pon ti dam le, oi lam le. Nak kita untuk kau hendak kita setting ni, aku mintin lingkung 2020 dan 21 sungai dengan sekolah lam saya nak guna kelak untuk ngomit. 3 February 2020 ni kosun sekolah ni kita ni akhir lah. March nak guna celok down ni le sekolah ni kita kita pun April tersebut ni school tu aniki kain ahin la pathian pan pin zalin Mei tarik ma kun sun ilayo sikoma sayang ho saputo permission diki thumin morning class ahin zilka kun gumapat kun ko chan hi hafta se in class wise aniki hom kenin tang lo in class aniki chi in pathian zalin July tarik se ki chun first term examination aniki chain Ani teacher ni kecil, abang in second terminal ni, ani ki bawa kini, abang acun weekly class dia sohin, tinggal apa ni fokus hin school cungcang di ham, school campus di ham, hin social work hin, ketika cari ki bawa jing dia, tinggal zo canin parents ho, tok kita relationship lagi sim jingin, student ho, home visiting hin, itu zo canin anh semua ada mom jong le kami tau pin le kasim kasim mula kitil kovin school kai molo om jong le ei ta kitchen ka kizo zin hai ku hom jo kitim do zin kitchen palan ni kila ni he ban hin CRCC kitil chi ho mission dilovin cluster resources center tinahin karbiang district tumahin school kiwai hom na ni amin kati you guys called kitin kati CRCC hitinu ya hi district primary education ko hum khai na hin lockdown sunga chung school zo se hi thoi hi pevin lockdown sunga hi CRCC ya hi elma school detail che submit ding koi tamang submit do ma le boina to le government give loading he di kati ang so dai government recognize below school CSCO CRCC hin submit council school music kiam te loading ni ta hin CRC head office head pin na in school min hi kana helin itile development committee hin head office lama hin ani ki ja toin Christian English school sayang ni ti bauzu asok ananeu zin akang ai pa khang dia cha te khang dia ni to khelin kun Christian ki le wa Christian sung se se yin Hindu Muslim Sikh ta koi ho jong la ki ho thei kon tem phat market no business so ale thei je ling chun Christian pa la do tin biblical min Zion su but to le han ikamu jong len je ham ki chun Scotland je desa ni so min su Christian pa su ani kila do in
Zion and keep going. To Zion English School, Zion in CRCC office to can submit here. It's here 15 August 2015 Yachun. Head office, head pay name, Thanksgiving le, it's 15 August month le, school meeting hand of the map at the head, Reverend Houbung, Pastor Gambi, 4 and 5, Makai name, and the head. Abana 5th September before it's all school events and student or Makai and Rolling Kan head. So thing like parents meeting here to convey and the head. Student hall staff about the youth Akipur voicing in the head. It's like that he talks about the Chong Sound is saying and Lekatio Hilovin, Home 2 and Lam, if we pass on down in the episode activities in Tamaya and the people are to class in head. Aman kina teacher ho pede hi hampi in ho CRC staff ho pede ni photo atito sain facilitary ngale atike chain ozo ho lo hi ani ki pedo sin he achai nen ajo sin tu ke chan mission in ingan sin duin school mun le school campus school plot diningam dal lovin amuna kong singin eng laptop dingalong dingalong ho Take example is to bring the head. It's a consultant salary, top view of it, done left, Kovilang left, is out. And then Dunia, assembly member left, president, secretary, in, vice president, in, no format, say, no, Nakati is it told long to appear happy, and among the jet, it's also with the Italian episode mil. A happy sayang who was in, a single sayang to pass at the moment. Aman ni happy lahin. Ilasi itu sih ham gam ham tiang tu suci na lagi ni deh. Ini assembly member boleh, dunia executive member boleh. Head lima kan pun hari deh. Ajai nahin notes pada kan boleh sih kan sih normal. Zion English School di government are recognizing the building is in financial din ni apart ang may chat in assembly in ini happy hearing kan happy jadi dua di apa yang pani SD wa pun le hati la doin dokumen ho hin la tu hin video sa telepon aji setelah election lai in official say work achi election ni sai ting le it's a government process pa ni chi ro hi hin dunia assembly member hole assembly in it's a government recognize ki dia ma hi sunda bai ni angai tin su het sa hi in selai tin pa ni su het video wa kan ko le abang tin ahin notes ani makan se nom na su Zion English School sayang hi api tin tin ding hin hostel hi appointment ta zen chi tu zong hi assembly in ni het video in kan ta lang tin le achai na lo kum in staff quarter hi appointment ta zen Itong di assembly in, di kan di minhe. Staff quarter di ala to ay inni lo baye. Classroom aku kapan sa ni in. Atinin dam pa in ti wahile. Sale daw kini nang le classroom aku kapan sa kay. Lo din mo ni sa zen. Staff quarter zang hit. Apat ko ahumay yung ta sa in hit assembly. Ini dah video lagi, notes akan dibayar. Akam kami 2021 to 22 ading budget yang akan kami sini kan semua momennya. Teacher salary ading hin lak kumlet sang som sang gi. Ji itu cek leng ya. Kadang hi itu cek kang sun ke konti sang le. Itu di tam. Ayo ko nampak ni kan boleh. Sports hi sang hu. First aid, sang lead, office maintenance, sang gate, stationery, sang book, refreshment, sang sigi, function, sang co, wiring, 7,000. Total lahi 3,65,000 PH. Maximum dirham, minimum dirham. Karena di budget istimewa kain, jadi punya ina report kan kita mungkin report kita long say kan case ng isang di adi kaki pa ipakai na naman ito
Compute Ima Professor Kamboy, Principal Zion Middle School Saina. Kamboy, kopi dong lah. School digital itu Professor Kamboy dan Dipoti Dijata ini awalnya progress ini develop ini speed tuntun edisonnya sih dan lainnya dong tuntun school Jepang som segi anti ini undang som segi pakai som mungkin dikoin akan tuh progress ini tujuh move izin apa sih kita dan kugilan punya teman lain income tu appropriate ibaratnya expect about supaya bisa income itu yang gelap dia ini akimenes ini akiputina dia di bawah di sini itu ini isiku yang lain itu ini report and view itu di mana ni pun agak ini apa ni repeat the woman slightly. Then the Bible for Happy Women Society General Meeting 2021. Amun Sukanzon 11 March 2021. Apart 6:30 a.m. Niki form that from the board. Amatawan Reverend Catherine Happy Chairman in my Nuti and form was like pun dia in the two in abaning Reverend Houbung kami pastor for embassy tahun amangin meeting pantai agenda ho kan ini kilo na biarna lima audit report Kuna sini department report ina budget itu lana copy itu kuna tinggal tu sini nadan ina sini kita missionary farm kuna sini deh report in from sini deh general meeting 2022 amun di from makna sini deh dengan nasi agenda kat nanti le, kilo na biar na sekretari mu akunin, aki ngaihan na kinezin, mipin tok dok logo, telepon na kinezin, ni na sini le, audit report sekretari mu akunin, audit report kinezin, mipin pa na sini tiap na tok na kinezin, atum na sini le. Lamkai ho report anunta ho akunin report iman kat nusri le women society gambi number 1 ni nusri le women society gambi number 2 nusri le women society gambi number 4 and 5 ali nusri le gambi women society secretary pengaruh sendiri, Happy Women Society Chairperson, aku sendiri missionary board report zofti mereka, join mipin pak kisah tiga setengah untuk nak kini. Women Society dia kopi nak loh ha? Pak kisah loh kan? Ini kapur dia kan? Saya marah video yang mipin kapur dia. Kopi kabel ni kapur dia. Pati yang kinai ko dia gol tak kan? Kasih dia ni aku tak ini dia. Kan si Alin kilo na sini budget Gambi for the five in women society ko they hile budget di local women society in Gambi Pihentin
ti akin mipin akisay komin ram akisay tingle biang say nin pat sa hitai lihat hei lumayan dong ya kan biang singi ngan sini le kopi tu CRYFN nute hinga kopi man kom ding tu ahin sejuti gel kom na kinezin man kom dingin pa isatai gub na sini le tigal tu di aki sei komin adin mon le ami pu in lamka gol kinbe tu untin ding ro pu sai ki pu ma tu dingin pa hat sa hitai sagi na sini le dan tinga dinay Houbung sunga gam sunga dan tinga dinay le rupees 2,000 hilo le visit that man till present and for the ahin tu azong amay da panga atin dong tingin paksa hitai git na su hile missionary farm tour visit through we say kom na akinezin but the pi dan ji akiba lo dan mawa women society ho akunin akimun missionary but the pi dan akiba lo na ho say kana akine jin mi kana rupees 150 a building deza 2019 na aku say kana anakine jin anakine to panin asing lo ho anak pi asing lo an pi Tegi win long fa isatar si missionary ang nakakat kanila o in ahetim law nakat na biyo kasi nga to kasi boy kasi win fishing law kasi fishing nga kasi biyo si on sa hile more lot to atin more lot na CRWF10 insa tingle sa law in isu say mo na kinezin sa dingin kilo na kinay totonin building committee ken na kinay pajin section number 1 Reverend Dunsa Kambi number 2 advisor dingin kitengin number 2 hil upa maphang sunjing number 5 ile pa paugin Kambi Women Society advisor din Lina suhile nu chin kuning Kambi number 2 Women Society Chairman Mulsam Ngan suhile Bibi Kambi number 2 Women Society Secretary Ning Samtal Bu nu suhile Reverend Nu Khachong Kambi Chairperson Sagi na suhile nu Nyam Nilam Kambi Secretary Git na suhile nu Khalting Kambi Sungjing Amaro Tempi Building Committee ingin tendo. Jawab tendo di jawab tu dapat jadi kikai ini building lagi aku. Jawab budget kikai ini ada le. Sampai women society dan lakat video Gambi number 1 in Samsung, Gambi number 2 in Sama, Gambi number 4 and 5 in Samsung, tapi missionary in Samsung tu. Feeding kilo, ini itu gak bisa beres. 2019 ada ni kilo lagi. Insa di lockdown tu kami tintu ini kilo mana itu tak mungkin lo dia tu. Ane kilo mana itu mana. Biar lagi ya kita sahaja cuma kita budget kita kaya. Mungkin itu lo ada dalam kaya ini dalam sana kita udah nanti kewa mau kena koi itu sampai milik kilo. Number 10 General Meeting Munding. Ini itu saya komen ini dia kaisam head of peace muna munding at say komen apa ding sulam kai buat ini dulu dia Houbung local women society oma ini rupees sangkat na fine ding itu election munding dia asli dulu lagi. Nomor suami kami sendiri, jangan nanti
kan say sa in his abia ding bel sa kani ki de bi chasu si dingin kakihang win kakihang akihang la aku happy woman chairperson no missionary board chairperson no le gambi pastor number 4 and 5 that's the thing ma was in the le ang kun ki de ki ji at kil khep ka ki to dim ji at ki ni mo no ko hin nei ni kim di win làm cái bộ chuyện ngã về đến công tàu thì khi mà hỏi chị mà ý thì không thiếu mà thực hiện không phải là chị có sự đánh đổi đến gì nên là của này cái quan trọng cái số đông sĩ cái sĩ trả đồ hàng sự agenda đông sĩ State in the wind who forgive and fire, women society in the king hinga, Paku Nakau Nakamin, meeting each other. Chantre. Kailangan sabit to. Pag kailangan Ano mo ito na? dapat pinag-ite, na kapuan dito. Yeah, kasi ito lang, Paten ngayon. Akin mo na ito isa ko yun na. Asamit ba nan sabit lo lumay na ba na? Naguni ko na. Nagbuwan ko na Champion Women Department. Ano, audit statement 2020. As on 14 March 2020 to 28 February 2021. Income sila. Office sila. Rupiah lakh le samsom ngale. Gupto the gupto somni langa in 2019 to 2020 budget na kuna ki musi le samsom ni samni in 2021 budget na kuna ki musi le samsom thule samni in interest apuna ki musi le samsom to samkhat in sum loan sumpi hung lu sihile samsom ko in resources is bona iko kina hile lakthum le samsom to samkhat to the to som ni na ma e tua chi do ga ke aden ne bien 2021 budget na target na price hile samni le jadi le som lu in 2019 assembly TNDA as hile samsom in stationery rupees the cooking marupit bona ki bin the samni in presentation as hile samni the cooking gamna samkhat in lamkai ho TNDA as the samni in audit the cooking resources is the sumang tin go kila hile samsom kumto samkum le the som ko e change ga be na hile total income se hile kam le samsom to samkhat to the book to som ni na nga in abo na sumang se hile samsom kumto samkum le the som ko in tu ko na hile sam lakmi to samsom som sigi lagi to the tumda som bu langa in dona ni samsom di in tua bona sun na sini de lakhat to samsom to sangi to the lakhum to samsom to sangi to the tumda som bu langa in na ale apehpet in sabili yo la andi postu na apa mo be se amdu ni ke ada sa di pawan su committee hot ke hetu han te a man sala committee hot ke hetu bhalang committee of sa ni asa di wasa ni committee hot ke hetu ta ba arang sewa aphanai tin rupi ta te a ni di hot je lam je tu hum te le aphanai ki faro boya ta itu kan sampai nanti. Sampai kalau
What for me anh thì là không lai mình làm government site thì anh mình thì cái này sao cái này ai ta cái này what from mà cho cái nguồn cái sim thọ đi nguồn na first time what from cái sim đi cái nguồn cái điều đàn này chỉ phải thì ông thầy đầu tiên thì mà ban thì là trong những cái điều thì phải phân bổ tiền sẽ là ban thì là cái xây về cái hạng đồng này là chưa hạng này là chưa cái nào thì hạng giá đẹp jika pun report simpan tu suami hindi tak suami itu report kita ingat tu. Kalau kita kena buat macam yang dia le, local wise report ni hampir kita ko. Gambia apa kita nak pilih? Gambia ama Gambia ho masih situ center apa kita report bola le. Minit nasional kita cai dia kita kan. Nak ASEAN dia kan. Finance tu kita finance detail audit na azam si itu nama soal one satu kibon itu bal ni ai tidak ane kia lu bilang trong hi hung phat ham trong trong ngai na ka se he sibin kate CRC Houbung ani ko chu ile 16 to 17 February 2021 apart 7 AM to 3 PM ahe meeting chairman Pak Chairman CRC-BF, Meeting Secretary, Reverend Tamboy, Secretary CRC-BF, Observer, Reverend Hindun, General Secretary CRC, I to the Houbung Auditor CRC. Today, Recording Secretary Lagutang Houbung Sang, Member Prayer to the Somla to him, who prayer to the aid, absent to the Somla ni ahe. Apa sa meeting pat na dingin pa sa chairman CRC-BF COVID-19 siya 2020 kumsunga day banga tuloy kong thaylo noho asin sule ahung ki khom khanglai holim na le ki patu se na anijin chuin golhang paulin mang secretary gabi number 45 in town amangin meeting patita meeting agenda ho finance report secretary report resolution velvet na 2021 Tokgon, Lamkai ho price, presentation 2, Tigal na 2, Damlo bet na 2, 2021 Habjali, executive meeting 2, meeting attendance 2, CRC-BF bank account 2, email account 2, report form 2, budget 2, jubilee planning 2, election 2. First session 7 AM to 9 AM. Resolution number 1, finance report. Nunga simboy auditorin from sunga sumlepai chinoho sumkong na anilin akikom changin akingai komin apachi 19 haksa na kinaita. Resolution number 2, secretary report. Secretary report hi gambi level akingai ham amasang gambi number 1 akun golhang gigin chairman gambi number 1 CRC-BF in report ahin bolin akikom changin akingai ham apachi 19 jilam chi dot ma ki he aban gambi number 4 and 5 akun golhang paulin mang secretary gambi number 4 and 5 in report ahin bolin akingai thaki in apachi 19 general in jilam chi akidomin he chule akichai nan hangpi secretary report revivalist Tamboy akunin akingai han report ho apachi 19 at the member in Pajilam dot na kini ahi report no le agenda la no ho at chai phat nin nga zeros in taw ngin season at chai yin an phat second season 10 AM second season ki pat dingin nga hoibe executive member in taw na amangin phat resolution number 3 resolution belget na Tangpi CRC-BF Secretary Reverend Tamboy akunin kilona 2019-20 simthana hin apachi 19 haksa hinita. Resolution number 4 2021 Tokgon 2021 Tokgon 2 hi ahun ki khom changin lungil ta in akini khomen
calendar 2022 Houbung to guna ni din pa kisan hi ito lon chun calendar 2022 hin mo pudingin gambit number 45 CRC by film kai hongan sina ini ta hi chile copy hi zatum sim ding aman 100 per copy hiding long taksa hita tiang la calendar hi December ka hop to te din zong si ha ini ta ai chun masana chun calendar ho hi ho male January February ko rin yung kasi na to ako na bang hining kumako chun kum tha ki pat ka December sungnya on kaya ho mungkin di deliver bol tay kay ding ti kyo na kanay we resolution number 5 na hin lamkai price to lamkai ho ti paman thu hi lungil ta sei form su ahi zovin general paksa na dunzuya kampi lamkai tam hi set na tuk ta le phata a hin ko bo anuya ki paman mo hi Kipatil pia zon din taksa nila singha na kinita. Chairman, Secretary, Treasurer, memento, khatle sa ipu kakto rupees 1,000. Executive member ho, memento khatle tamnan pun kakto dan ka danga. Tam siya ang po so executive he. Resolution number 6, presentation 2. Dito hi say kom na kiniyin. Gamsunga kinho they sa dumuya ang lain bin pa le kanglai mina rupees 2,000 rate na prayen boldin taksa hita resolution number 7 tigal 2 h2 pat chom kha sei kom na kinizin izam tia ba si tia gambi lamkai ang ilamkai le anatong soho lai hi khat kan mistik umit yo kan su hil kha umin anatong so apaso hilovin anatong mai ho katina we bang si na hung tun kha ta le thang pi kham lai mina rupees 1,000 rate na daldin general paksa hita here in second session till 30 PM to 3 PM resolution number 8 damlo wet 2 damlo wet di dan thu hi akisai formin damona to gambi yu lamkai wale thang pi lamkai bet ya long ho 1,000 bet din paksa hita ila chu khamlai luk si kan vet wale ini sei dham boi ne nyau cha cha um phana ni ta ni mo ko cha cha vet ding ti ai kam kilo ka he ai chu lokala dam lo na ha sa tu ho chu agam bi de vet ding gambi sunga lam kai mo ko na tu al dam lo ho chu thak tin vet tin ta he aba ka mu sen ni yo aba na resolution number 9 2021 half yearly education meeting 2 2021 half-yearly executive meeting 2 here si Houbung General Paksa Dunzuin More CRC Mission Center Charles Munani din Paksa hin ang puli apa ding he lamkai ho hin bol tu di bing sei ha dai resolution number 10 meeting attendance 2 attendance 2 hi akisai ko min mabana ki bai kom na ahoy le aphat che badin anuiza bangin general se haitai general meeting ahi agam pun ho gambi chairman le secretary prayen taiding local chairman secretary apehpet prayen taiding ahi sile meeting na gambi ho local le gambi lamkai ho se chairman secretary treasurer finance secretary advisor ho full prayen hitaiding ahi to na executive member ho zong full prayer hiding ahi achunga kisai thui lo lamka euma ahi le absent fine 1,000 per head society fine to holding ahi sile executive member absent fine ding hi rupees 500 hiding sei akisai han sile lamka boina akisai han fine hi ama himala akipi din zong sei han akini da chi Houbung lokala set mala local society de piding hampi executive member set mala society de piding di amami mala pi na kasi ri action fine jile lamkai boina damona hoji a prayer bol thailo ding hon application letter khate cha hin su an submitting ha kisan application letter dilo adam san pin zong generate kilo thana kini ta he kam cheng le ni danga cha phona akise yo la ka dek se hin ahung ga che che pha na phone ho kam cheng a ho
accept ta loading kichi application file hala am theng dinga chu lekha ngai ti ba ka se be resolution number 11 CRC bank account 2 kichi 2 hi sei khom na ki neidin pha ki sa ai mo ku dingin lam kai ho an si da resolution number 12 email account 2 kichi 2 hi sei khom na tu lai ba lu khan tung na a hi du zuin Hanglai email account neidin phatsa ahi to hanin lamkai hon ahi moi divin phatsa da chi ka sei chi ya dom chu thatin ga simin ka tin ga sei chin ka tin resolution number 13 na report form 2 ke chi 2 hi sei khom na ki nein tu a pasa na hoi je na din anuya ho si hi poi be din phatsa to hanin report form hi Google File form a koi ding zong phatsa hitai koi be ding ho kum sunga na ki tong do ho audit statement report zo koi be ding chila ban kita email account thu hi dinga ka sei ko ham ti ale Google File lo bi man ding ka ki ta je ba hin Google File ko na email account na thot ding aboi ka ta paper ta ki present ta bol ta loading account na bol ho ding tu lai ban doi khan to ju ya ki ita chi ding ti pa kan de le chile ban kita hi Google account aki ho nai le Google File hi file ka to ban pai pai ding ki cha chu imazo se hi fol form ni ti pai khang lai de tu ma ba next sa ko na hi ding ti ki na kan ni we resolution number 14 budget 2 budget pi dang le don ding dang thu hi aki sei comment aki sei comment ke form chengin pha asa dun juin tukum 2021 apa thang pi in local budget sim ta loading gambi jo sim pi ta din phatsa hitai hiton hana anoila banga he 2021 gambi budget kai de he gambi number 1 19,000 gambi number 2 3,000 gambi number 45 17,000 total 39,000 sele 2021 finance budget zong anoila banghin akikai de he income hile opening balance 62,658 2021 fundraise lakun 30,000 2021 budget lakun 39,000 total 1,31,658 sile anoin ji kharga koi anoya pa le pai le income expense ki nen chi ga he te din ki ya la koi ki nen expense amount kisulin plan project a he 35,000 PA 15,000 jubilee budget 10,000 presentation 6,000 refreshment 5,000 charity 5,000 stationery and circulation 5,000 audit fee 3,000 total 81,300 resolution number 15 jubilee planning fundraise measure 2 26 general meeting resolution number 1 na jubilee planning dia interest ki hom ho report maintenance bol dia ani ki hem do ma zoi neo te pai cham chu boi ni boi na nei ka in ama kel din ma zero crc by measure in report ho maintenance atol ta din nan sinele phaksa na ki na he resolution number 16 election 2 election kum kita zong le member president at home base in hat chong kha dungim ta in sei khom na ki ni le aki khom chen phaksa tu juin lamkai ho tam hi kum khat extend holding phaksa na jit lam chin aki domin hi hiton hon na election mun ding le phat ding hi lamkai ho hin mo ki hi bin zong kilul ha ni dai sule tu secretary Revivalist convoy hi center assembly 2020 kumha dia ma puna apipa hi kumha extend able to be diva hangai thum na petition assembly 2021 pending zong tilo ma ni da ji tunga hi kapin di le ai ba ga ti machun la lo ni thum ki sei pha na ki pe lo da ye sei dia lom chen se sei cha hi zobin recording secretary bolham ha hawin kilul ha ho ai sim do in chen observer reverend hindun general secretary crc in pathin hela ta na amangin 27 general meeting chu ha ta mb tu chung meeting mun e phatsa pi uba chule de ta cha gi na to na phatia e mun pi uba ke phai cham bung chunga pa
thu sei zo ai tu sei sila lahin ako ta kaga mun kaga koi ben si na ngai bin nam number 2 mu chile khan to me dum zu ya youtube account crc adia youtube bol pazong subscriber ina bol ba apalama mancha palama ina mancha di bin jong ki muve account mu chile Christian Revival Church MNA isune di Manipur Nagaland Assam ka hi o mai youtube account chu ichipai kanglai kan requestion bo now chu ihyam kale crc kun kisna ali chu lamdang society dang nang chu youtube ma ko na sum pai mun na ni nei pa ni sum liu he la sum pai mun na hi pa ni gen ichipai kanglai kan no ha ta bo la ai ke crc kun kia smartphone solution subscriber bo la ichipai ko na ni na sa ta ichipai building sila chipai ki na chun ka chi ben nang le kana dei sa ta ki na ka su lo chu ihyam ki le ku na mission program mo zo si hi amma mani e mami malala no upload bol ta loading crc account zo upload bol din ki pai su le pai bol na man ding i pal man ani ki dei si su na tu now kan si na ka tan tan ki pai